Ayan, so da kami man dito na po nga umayan na mangrayraw kada kayo ket sapay kumaputa. Ada kayo man na po dito hindi sibsibay kada kita cellphone nyo, laptop yo, ano nyaman dito po nga pagbibiyaan nyo, iPad. Main charge. Aha. Ala kita kumablao ka kasakbayan ti amin na po kumablao kayo pa apo iti na yung bag nga agsapa na yung bag nga aldaw. Ken rabi tay amin nga sangapada. Ayan. Iti sa di naman apo nga lupalop. Apo lupalop. Lupalop dito iya. Hanga lupalop. Pakadandanunan apo iti live. Pakadandanunan apo iti live streaming me iti live Facebook me. Aha. Iti programa nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Kat bakit kaduada kayo na din apo iti lasud iti talong nga oras. Yan, kung ano talupulo at awin. Okay. Madimot Aha. Anong arod? Kaya kasakbayan niya ti amin ti hindi pa nang rugrugi. Magyaman tawang pa yung rugadag iti nagkakagawa po kin nagkakapintas ng sponsors tayo. Samantala tatay hanta na kalay ba mo ibaga ka nagpapangit na ko nam. Hoy. Okay. Rugyanan ta po manipod kiniya. Emmanuel Bacani. Ayan. Dakin kukuha po Ti sound system. Dakin kukuha po ti BGS Sounds and Ayun. Lights. Daka Nga mo masaraka na po di San Mateo tumuwi ni Isabela. Isabela. Nalakalay nga po ti pa nagpababay na daytoy. Ako na po. Aglalo nagpaisupot kay ti ulot baboy king kuana. Ayan. Saan to may mit ni drop by tentiray aw ni Ilocano. Ayan. Ang kukunami lang aji Sir Emanuela baka may paiswem. Wan. Ano damdama ka agpaitulod ka dagos ti ulot ti malit yun. Hay, apaw. Kami nga tanggihan. Okay. Ken. Ti sumaro na po ni Manilin Tumbaga damdama dati ade. Dati ay sponsor ta dito at the same time admin. Di grupong Rayaw ni Ilocano. Yan. Hanta pa nga sponsor bukod di sponsor ta. Admin tay pa yan. Taga singer pay. Taga singer pa. Agkang kanta ko na. Agkang kanta. Aha. Ken ni amo mo nang sinusumaro na. Agore ka. Ilalas mo man day tata day taman ti kapat gan kanya kay sponsor. Hanga sponsor data. Ana. Ni DJ Klang. Ni DJ Klang. Tay admin tayo nga napintas. Tay nagwapo ti boses na nagpintas si boses na. Kas lano agkantay suna kay na nervyosa. Oray siyak na kwa. Makapanerbos. Agtiktigargar ti dilak. Oray siya. Oray baliktad ti dilak na kwa. Okay, kastama tapo ti Palataw Light and Sound. Nga masaraka na po DJ Muñoz West. Rojas Isabela. Ayan. Nakukuha mo lang ti siyempre Palataw Sounds and Lights. Kan kastamat kini, Ma'am Abalos Simon from Switzerland. Ayan. Day tante kung kunak kanya mga kapat ganan. Apay nga dimimbaga. Sao ka nga sao. Inyara saas mo ko ma. Ni Ma'am Vivian Abalos. Ayan. Amom ka din nga dati request na ata. Anya. Unto no kano addanto iso nagbuy-buya. Nila kay na ipangagtanto kano kanya na gibildat. Oy. Wen Wen. Tatlo marags talaga matuloy. Wa aman. Okay. Ken. Ni Mr. and Mrs. Toribio. Mr. Marvin, Mrs. Mayan Toribio. Mr. and Mrs. Marvin and Mayan Toribio dito na California. Kini Susan Agne. Yan. Nangiti din iti Kalman. Na-receive men. Na-receive. Siyak nang receive. Ay. Kalaway, na-receive na kanong kasing send. Sponsor mo kada tay pa sponsor mo, tay pa mo kada pagyamyamanan mi unay ti ado ket sabay kamatahan kang mamuma. Wen. Hamoy bagbaga di presyo na nga din roar ko ata ada kupit ko jay. Anya tan kupit 20? Kupit 20. Ala kita sabay ko hamumit ngay naldawn. Okay, ti sumaro na po nga taya. Anya, dai pa. Wayaan pa nga sponsor. Wen. Kinkastamat. Atay nang tagtilod tay tatay. Ayan. Kin nagpadalamot lang daytan iti bilang tulong na iti programa tayo. Ni sir. Thank you sir. Stewart. Steward. Steward. Ni sir. Steward Bautista dito na Ilagan 7. City. City. Alibagon sa dayta? Alibago? Unsa?
nalipatak di address ni ko sir kung wayway. Waway kunak kuma wayway. Well. Apay nuang. Si Kama, no, ramay makalding. Luko ka diha mo pinagdigos. So, kan kastama matapo ka, viewers, at dagtoy man mga rodapo ay nakablaawan, income kablaawan kunak kuma. Agur ka. Dapay ba? Ti-sponsor Dapay. ka? Ay, kunak no nalpasan. At dapay, Sino pa iti-sponsor ka? Saranay, Worldwide, Bileg Tilima. Tilima. Ayan. Apay no isa da kami tanupito tayo. No mangisali da, ay kapito tayo talaga. Wala. Ken, dagita apo, dagita agkakagagat, agkakasingpet, managparabor, nga sponsor ti. Rayaw ni Lucano. Amo panunutin na, dapat nakamulat ta panunot mo. Han nga rota, jak amo karurusing na. Karurusing na. Kita kwa. Adag tawag kanya sa. Ala, da kayo nga tumawtawag apo, ang kayo man tumawtawag pa lang, tanuhang nga makati ko. Pinduti man. Sini. Hello. Kan kasama tapong antay kano, kablaawan. Tinaimbag nga bigat. Good morning Kalamba. Ay, good morning Kalamba, kunana. Good morning San Antonio. Good morning Kawayan City. From Maricel Abuan Ramirez. Okay, manipot-bot kin ni Emmanuel Bacani. Good morning Sir Marvin, kin Sir Ray, kunana. Kandita Rayaw ni Ilocano. Thank you, sir. Good morning to. Kunamat ni Mayan Toribio. Good morning. This is Vincent, the son of Mr. and Mrs. Marvin Toribio. Can I request the perfect? Please, thank you. Okay. Perfect ka no, ading, tikwa. Request ni Mayan Toribio. Sumarno nga greetings. Naimbag nga bigat kyo si Ray kunana ken kastamot ken pare Marvin. Kablawak man ni pare Ramil nga Sabado. Hanga Domingo. Sabado. Nga kadduak nga agbuybuya ti live view ita. Randy Timinante Uno, request ko man. Buwan. Apo. Thank you, kunana. Yan, itagayam kit, natin mabilang na tayo. Ita po kit aldawan na po iti Miyerkules. Mayo 20. Yan. Apo. Ganda kita birthday, Apo. Kumusta kayo? Wan. Kunani, June, June Valdez. Good morning sa inyong mga idol. Yes, Pakablao man ni Bayaw Judy. Onel, kunana. Kini Mami Ansing, pa-request man kano tay Yellow Rose. Wow. Kantaan ni Marvin from Uling S. Uling is Kabatuan Isabel. Tantandaan. Agor ka. Adapay tayo hantanal pas nga sponsor ta. Sino? Ti Shockwave Sounds and Lights nga masaraka na po lalawanan tumawin ni Wow. Isabela nga pag kukuha kini matmatunan ni Mr. Romy Castillo. Kun may sapay nga sponsor. Sino? Iti Raun Electronics and Merchandise. Wow. Pagmamay-ari at pinapamalahan ni Mr. Christopher Raun. Yeah. Made, ano Raun ngamin ti ibang banggit ko. Mabulbulol na. Mabulbulol ka. Kan kasamit nga agpa-shoutout da giti nagagwapo kin nagipintas nga empleyado da. Kaslaki ni Rafi Benitez. Tayo na lang dahil ang agperdi video okay. Okay. Ay, tarimaan. Pinardim mo tayo. Nagtartarimaan ti video okay dito. Okay. Agas assemble ti video okay. Ayan. Iti quality nga video okay ni Mr. Christopher Raun. Wow. Iso nga no katyo apo ti gumatang ti video kayo. Ta amplifiers. Kinagpa-set up kayo apo ti car audio yo. Ije ka lang nga po Raun Electronics and Merchandise nga mapanta. Nasingpet una jakin bagi. Alis to lang katungtong. Wag lang utang. Wag lang utang. Apay madete utang? Made, kuna na eh. Credit is good but we need cash. Wow. Ken kasama at nga kablawan tayo ni Lynn
Lin nga. Lin nga tay mo lang sales lady da. Mm-mm. Ngayon tupak na jam lipayan nga ginatang dadigalman. Nakaw. Hmm. Apay tayong tupak na. Una na na eh. Dito gumagatang. Di lang mabalin 2.5 na ay nakiktaut na itupak na nga ni bimtak di sarbing. Istante da. 3-3 lang sir. Sige nga rod bayad ako ko na naman. Ngam kunak mate. Apo, di pa nag-isip, manong kay data kasta ko na 3-6 ko na na. 3-6 sabay isem. Wow. Damo na siguro, nagayo dyan ti isem na. Mga natabigla na mga tinawaran namin di 2-5. Kung kasamit ni Aiko, papintasik man tinagan na. Nya nga ay mo. Aiko. Ay mo. Ngamin no, iba-ibaon dati, ikaw! Kunadano ka kanya na. Apandam pagpagkatin dano ka dati kay ngim nagagat dati nga tao. May salang tigatangim limited na. Wow. Kita man. Ngim utang mo jupat. Nakalista. Wan, adati agbambante di war op. May Ngam. salang kaya na kasama tapo nga kablawan Yan. nimit iti Happy birthday. happy birthday di Kalman. Datay naanos una nga director mi. Yan. Managisem. Kaya na, siyempre, katakunay na yung kumutin siya. Yan. Ni May. Agne. Yan. Happy birthday. Pasensya katawan handa ta di Kalman, lockdown. Lockdown. Talaga mo lang kaya naghanda. Lockdown nga pati bulsa nag-lockdown. Diyak mo kini Mr. Chris Raon nagpadala. Okay. Awanen. Kaya na kablaawan tapay mit itikwa. Iti belated happy wedding 5th wedding anniversary ni DJ Clang ken kasamot ni kinilakay na. Loko ka pal. Happy anniversary, DJ Clang, admin. Belated. Ay, belated. Una Ken- tanal pasen. Ken kasama tapo kada kiti iso amin na po nga birthday tangal daw. Happy birthday kada kayo ket sapay kumapo ta ikan na kayo pa na po Diyos iti na atidog pa nga pa nagbibiyag tatlo di kasakit maka birthday tayo tuman iti next year Awam man nagiti-request nagaburan man Madikman maukagay. Nakapipayag ka sa manao. Ano, awanan? apa yan naumakan Makauma. ala Okay. Di sumarunong ay basa tati greetings na. Ni Joyce Kakayan. correct lang nagagatel Good morning, kunana. Good morning to ma'am. Yan. yes Ate Joyce good Ayan. morning Naglamu yung mga boses datan. ano Rod Wine good morning Okay. Sumaruno. Nagapo mo kini Maricel Buan Ramirez. anak ko na Pa-request po ng dalayap. Kunana. Po. Talaga panay piya sa mami natin. Perfect. Buan, dalayap. mangrugi kayo manan Buan, na po. Okay lang nga po. parigatin tamo Hi. From Joyce Kakayan. Watching from Singapore again. yes Kablaawan na kanuman ni boyfriend na Elmer Apo. Kakayan. Nagriingkan ta agbuyakan kunana. Apo. Kunang mga mina, darling, gumising ka na at mag-nood ka na. Kunam. Honey, agreeing kan honey. Ang hamit nga honey, di awaganda ka no. Nyangay. Bebe ko. Bebe. Nag-sweeten. Hi, bebe ko. Nagmula kini baby. Ang bebe ko. Okay, manipod mo kini Istiwa. Wow, atay. Sir Stewart. Yan. Ni Sir Waway. Yes. Iti, Saudi. Kunana, sir, naimbag nga bigat kanyayo. Mm. Ken Sir Marvin, ken Sir Ray. Kunana, naimbag nga bigat mo sir. Naimbag nga bigat mo sir, ya? Oy. Okay. Sir, tagatnukan sir, pakiulit mo. Address mo. Dito na ilagan, nalipatak mo ten. Kanak, at actually ni Sir Waway, kaanakan dahil ni Manong Romy Castillo. Ti, akin ko po ti Shockwave Sounds and Lights. Agore ka, napuko man kita duman ni. Pagkijay message ni ka. Agore ka tayo ulit ko. Agasem ta nagtungtong kami kini Manang Joyce D. Calman. Nagpaot. 45 minutes nga nagtungtong kami yan ta kita mati panangaayat na iti programa tang Rayaw ni Ilocano. Anya. Kita man orela cellphone to cellphone kun magastaran ka kun hanga balit adumit load ko kun na si ka. Ay napagan ano ti load. Haan. Kun nakit di nga sendan nakit ti 20 mil nga load hindi pa kita aglakok ti load din. Kunak man saan man ang kunak met. Anayim tulatang 50 million kunak.
Awan, aji request ni baka ni ang ko nabasan. Amo nabasa. Awanin ata, awanin ni. Ala Sir Emmanuel, paki Ulit latan. Ulit man di request mo. Tumanabuto bati kadwak. Aray ko. Nakabasa na pa yun. Okay, happy watching. Oh. Lagera Lagmay. Oy. Ayan, Gemma gayam, Gemma Lagera Lagmay. Oh. Ganit, Ma'am Bibian. Ayan, happy Ma'am- watching. Hello, Ma'am Bibian. Ayan. Kumusta ka ditan? Ay! Sa set niya kasasaan. Datay nangaramid ti kwa, nangaramid ti logo. Wow, sir. Nanagan na. David Martinez de la Cruz. Ayan, good morning idol ko na. Idol Marvin, mga kapukpukis ken Hermano Ray ko na. Uy! Pagikablaawang man to'y anak ko nga kaririing na. Saan Sian Bander ko na wina Sin Bander. Sian Bander de la Cruz ken to'y ate na nga aglablaba. Angel. Angel. Yan. Kita mo, doble. Angel. Pasana Rivera. Nga madama agdingdingeg. Kuna na. Iti programa ta. Iti programa nga Rayaw ni Ilocano. Ayan. po. Or dala ipukkaw si ka. Wine. Nagapumat kiniya Stewart Bautista. Request ko man sir Jaya. Beautiful in white. Nga isagot ko kan bakit ko sir. Kuna na. Apo na yan. Wan, kabisado na sir ni Martin. Bastos ka. Basta- Puro na ta syaklatan. Nagado di request daking kan. Manipod mat kini Ma'am Bibian. Naimbag nga bigat yung Sir Marvin ken Sir Ray ko Yes. na. Sumirsirip nak lang iturog ko ulit. Agbuya nak to ulit damdaman to parto ko na. Apo, Alas na 3 media pailang tibigat ditoy. Hehe ko na. Alawin iturog mo pa lang ta baka mapuyatan ka. Yan. Good morning everyone. Kuna na tayo may isang kagrupo ni Ma'am Bibian. Ayan, good Gina A. Ibonya Yip. Yan. Aji kwan sa data, taga Hong Kong sa data. When Hong Kong. Stop. From Hong Kong. Data tayo nagsamit mo lang nga boses na data nga tao. Ay talaga. Masukar ko na. Why? Manipod mo't kini Ma'am Bibian. Good morning, Maring Gina. Ayap. Ayip. Kuna na. Oh. Hello, good morning. Kada kayo, Kuya Ray and Marvin. Kuna ni Irene. Ayan. Sino nga rin data? Makalinaw. Ay. Apay manuti Irene nga amom. Duwada. Duwada. Hello, mate. Manang Irene. Good morning. Oh, mayat sa riing na Irene Siguro. Irene. Dakas na gaya ang tapanuno mo. Antes, siguro na imas ti pambigat da. Wine. Nagbatil da ka no? Nagbatil. Ay, nagbatil da iklog. Wine. Nga sada in prito. Wine. Nagapumat kiniya Stewart Bautista. Stewart Bautista. Ayan. Jailan Lawanan, tumawi ni Isabela, sir. Iti lugar ko, sir. Ay, wang gaya. Ang na ikamang sa nati ilagan. Ulitin mo nga ti kumablao ka niya na. Nala, sir, naimbag nga bigat. Bigat pa ba? Kinyada. Saudi ata. Saudi? Bigat. Ay, madi Parbangon. Parbangon, yan. Yan, naimbag nga parbangon kini Sir Stewart. Hindi tanay Saudi. Ay, kung ano tumawini. Nga taga tumawini, lalawanan tumawini Isabela. Yan. Aruba ni Manong Romy. Yan. Kuna naman ni Gina A. Oh. Ibonya Yip. Po. Good morning, Maring Bibian. Kuna talatan ata. B25 man yun, ti paganan. One. Okay. Weng. Good morning, idol. Kuna na. Tess riingkan. Kuna na. Mangriing ti karuba na sila. Kin kasama ka kablawak bet lang ni Auntie nga Remy. Di nakatungtong ko kadukadwa ni Ma'am Gina. Sino nga Remy? From Switzerland with lang. Switzerland. Nagitan sa Tibileg Tilima. Duwa pa itang ko nakatungtong. Okay. Kata, apay nga tatahamat, good morning kaya ta ni Ma'am Gina. Damdama Ma'am Gina, good morning ka Ma'am da. Yung nga ron. Emmanuel Bacani. Yan. Nabasa mo lang. Sir Marvin, pag-man, ko na. Ni bakit ko, nga agbuy-buya tatta, ko na. Ni Teresa Bacani. Wow. Ken ni Jacob Bacani. Nga Prinsipe mi. Thank you, sir. Ko na. Ala sir, agawid ka talaga to prinsesa yon. Wan. Manipod manan kiniya.
Madam Vivian Oh, Abalos. oy. Good morning, sir. Mm. Vivencio, kunana, Abalos. Thank you for watching, sir. Kunana. Yes. Yes, sir. Thank you. Yan. Kan kasama- John Irene Makalinaw. Mm. Ha, 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 ha. Kunana, katawa si Kajimbaga, mga Oy, patil. nga nagbatil da. Oy. Tisinda ng itlog. Oy. Yung Jakam. Apay Ayoko na. kasla dati kahit mga ibaga. Napukaw. Napukaw. Nga po dyan tibatil. Kuna ni John Irene Makalinaw. Belated happy birthday kini May kahapon. Kunana. Uy, nagpapauyo. Nagpapauyo gamin. Taham mo gamin nga ingkwan ni Marvin. Nagpapauyo. Hanggang ka hanggang ka na imay. Naawis ka gayam ka nung imdimam mo. JR Binaraw. Oy. Good morning po kuyang. Shout out po kami dito sa Pasig, Manila. At kay Sir Jordan Antaran. Yan. Dahil apo taga-Pasig na yung baga po nga pa nagbuy-buyo. Yan. Ma'am Vivian Abalos. Oh. Insan Freddy Abalos. Nipi Sagbuyakan. Kunana. One. Sir Freda. Yan. Gina A. Ibonya Yip. Request nakman, sir. Basol mo lalaki. Apo. Nga para kin lakay ko. O Nako. ready na maawatan ket magustuhan na kano jay melody. Thank you. Apo na yun. Kasalanan mo, lalaki. Nako. Nagmahal ka ng busali. Manipod mo kini Rafi Benitez. Boss Marvin, pag-break Ay. nga kami dito sa Raon ng nanonood ng Rayaw ni Ilocano at Nalpasay. Ang Moreno Casta, sige. Kadagiti ay sa amin nga empleyado apo di taraon, kaagraman dagiti alutiit, bao kada marabutit. Abay, pati tigit yung raman mo. Kawin na tanoan danto ngat-ngat kadagiti speaker wire dita. Pati wire. Na yung bag nga bigat yo amin di tangawan lablabasan nang. Kastamit kini Junel Gayam. Yo. Jak na banggitin. Mhm. Kani adatay barbaro da, jak mo barbaro. Barbaro lang siguro ti panagdingag ko ni Sir Ian. Ayan. Idol, kantaem man jay. Riribok to'y biyag ko from Kuwait ko na ni Weng Weng. Una yan. Idol Weng ka pa alangan mo mo kantaan. Kurendak idolin, basta ko kang kantahin. Glyceria Anderson. Oy. Good morning po sa inyo. Ganon din sa iyo, ma'am. Oy, yes ma'am. Good morning din. Maricel Abuan Ramirez, pa-shout out po sa mga taga Bagong Silang, Ilagan, Isabela, Ramirez family at Rivera family. Salamat po. Dagiti po taga Bagong Silang, Ilagan Isabela, City Isabela. Na yung baga po nga pa nagsaad na kada kaya amin dita po. Lalong-lalo na po sa inyo mga Ramirez family at Oy. Rivera family. Oy. Ayan. Manipod mo kini Ma'am Vivian. Good morning, Manang Nenang. Nagum, kuna na. Good morning, Cosbans, Napis. Thank you for watching, kuna na, kini Ma'am Vivian. Kan kasama din niya kapkablawan tayo mo dyan, asawa ni Ma'am Bibian. Natay, siyempre nakasingsingput mo lang ni Ma'am Bibian, din nasingput mo lang ni Sir Byron. Yan, siyempre Byron di naksagsagi din. Apo na yan. Tana sakit, pailang to'y lulunayin. Okay, manipod mo kini Florida. Ano to'y? Bingwa. Oy. Baldos. Cobeta. Oh. Sa bali man tayo pinag-ipa mo na. Pa-shout out po mga sir watching from Batangas City. God bless you both. Apo. Jibim takan titaal. Gusto lang. Bye. Pa-shout out kami dit darling ko. Dita Fantasy Kuya. Oho, darling. Apay nga numakong dyan. Kuna mo numakong. Huwag araw. Kurang nalapigisem di rupa ni Jun no kwa. Uy. Di ka man nagluto. Ada pala ni mo dagiti mo rin ko ang lalabaam kunam no So, pa. pa. Di ka pa nalaban di lupot ko. Why? Kunana no pa. Wa kumita la ti lupo ko na po daw ka dandanin na la suli ko. Wapo na yan. Kada sa tapis-tapisin ko nam. So pa. Pasip-sip. Gina A. Ibonya Yip. Oh. Good morning, treasurer. Nena nagum. Kunana. Isuti treasurer mi. Tibilag tilima. Why? Ay, yun. Masukatan ton ma'am tuno sali kami. Ay, dabalak mo. Wan. Sheng Dagyo Abrogena. Abrohena. Yan.
Good morning, sir. Yes, good morning Pa-request too. man, Jay. Laglagi pa awan nagkurangak. Apo. Salamat po, sir, from Hong Kong. Yes, Hong Kong Yan. with love. Apay, nagbayagmat lang kami ni Kwan aya, ni Ni- Manilinin. Isupay. Agure ka. Mm-hmm. Makadkad lawak. Apay. Nagadato yung viewers tayo, tatanga new viewers ta. Uy, nadadaw. Kahit sapay ka mga dapo, tadi kayo mamuma, then please, paki-follow yung man lang din po dati Yes. Facebook page me, Mhm. aray aw ni Ilocano, kaya din i-like and share yung mut. Well, na Kaya yan. kasama tapo nung bisita nyo, apo ti YouTube channel me, paki-subscribe na kayo yan ti YouTube channel na po. Yan. Just search and just type Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Then, don't forget to Share. subscribe. Ay, subscribe. Share and subscribe, yes. Okay, manipod magkinipakpako. Yan, ipakpako. O, tayo asawa ni Sir Fred. Yan. May memorize ko. B25. Oh. Abalos, good morning, te. At sa inyong mga sir, hahaha, tumawag kanina sa akin, kaso natutulog ulit, napuyat ka no. Apo. Nakapuy-puyatan na yan ni Sir Fred, ha? Diyan mo. Mm. Mhm. Felipe, Agriam, Palapos. Ape, ate, dilam, pa. Palapos. Palapos. Mm. Ni, napukaw. May, apo. Ayan mo. Datatay na kamamak dito sa cellphone mo, tagpukaw-pukaw. Why? Kaslabim mo lalayaw. Nawanin, napukaw. Okay, sakbay na po yung tagtultuloy nga. Ayun. Gibasa ka digiti request yung Yes. kada greetings. Mm. At di man na po tayo may isang samiweng. Oh, nga nakawawang. Nga, isagot mi kada kayo. Napauluhan. Nalawa kanan. Nalawa ka na, dito yung matlang programa na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Apo. Dakman iliba, lugar na pana. Apapapanan, pagdigigusak na palaw sa ragsak, nalawa kanal, apagbat batukak. No ilumlum ko, daytoy subsub ko. Lababalo. Nagad uneg na nabanglo, at dami na nga na batuteng nga na, nalawa kanal, naglawlaw tileda, nalawa kanal, abagdigdigusak, pagpaupawak ng runa nung bibigat, nung itirabi ikatagmamayatak, nalawa kanal, tipag diretswak. Rayaw Ni Ilocano. para man ka na ginapod, dakanal na. Amuyo kadi tipakasarakan, nalawa akanal apagdidin namagan, dahil di sekreto kukwak lapuk-pukod, at dapay jay lawag paset na tilaod, nalawa kanal apagdigdigusak, pagpaupawak ng runa nubig bigat, nung itirabi ikatagmamayatak, nalawa kanal, tipag diretswak, nalawa kanal, apagdigdigusak, pagpaupawak ng runa nubig bigat, nung itirabi ikatagmamayatak, nalawa kanal, ipagdiretswak, nalawa kanal, ipagdiretswak. Rayaw ni Ilocano. Nagimas sa kanapon nga. Nagimas. Dalawa kanal kunana. Ayan yun, mga greetings. Ahon dalata. Apay kaste ati cellphone ko. Apay.
Agpukaw ti ikwana. Agbula-bula lang. Oo, agbula-bula-layaw. Por Diyos por santo, ba't ti kulang tinuang. Up! Apa, anawaon na. Baka sa balay. Sa bali may bagam. Agawin ni congressman. Agawin director. Awan mo ni director ta. Naku, nagpalingke. Hani congressman ti ko na. Ay, ni congressman. Okay, happy watching Ordonez Buwak, Apo Kapitan Enteng. Oy! Ayan. Happy watching Matkini Chris na Valdez, Aldrino Espejo. Oh, Yan, happy watching sa inyo. kasano? Kapitan? Enteng. Ay na. Yeah. Ko na. Ay, nabaro, kanya ti Obran. Ay, shush, apo eh. Ko na, jay. Okay, Adato na po dagiti dumapay nga greetings ngayong taibasa. Ala! Manipod Matkini Pilipi Agram Uy. Palapos. Palapos. Yan, pa-shout out po yung bayaw ko na nanonood po ngayon sa live nyo. Oy, Ayan, Rayaw ni Ilocano. Apo, rinalay po kausika. bayaw. Nasa Saudi Arabia na si Mr. Stewart Bautista. Oh. Ay, bayaw na. Ani, Stewart. Yan. Hello ka no, bayaw. Walang sir. Yan, oo. Ingat lagi, bayaw. God bless po sa programan niyo, sir. It's me as Murado. Ay, wan taga Murado, Ilagan. Murado, City of Ilagan. Ah. Ay, opo. Kahit nagore ka man, pasingit. Yan. Mawalin sumingit. Mabali. Kablawak man pa po, dagiti family galabay, dito na itagaran kaway. Si Ayan. Isabela. Nakas kada, siyempre, tika unaan tayo, best friend ko nga perpermi. Yan. JJ Galabay. JJ Galabay. Ni Manang Kati, ni Manang Rubilin, Bobet Galabay, and kasamot ni Uncle Romy. Galabay. Galabay, kini Ante Entay. Kaya kahit kano ni Galabay. Ante Entay, di kinantang mga Margarita. Anya, awa na gato pala request king kahan na nga. si Mala ka naman kinay tugtog di ko buda. Nako, dihan mo lang na shot yung Margarita. Wan. Di ko lagtit na ka na di Margarita. Dandanin na pa nasa kubaan tay balatong nga si Dada. Ayan. Okay, ti sumaro na po. Yan ipakpako. Oy. Yan. Hahaha, kunana. Kamu man nga, mga sir, kunana, sino nang puyat kanyak. Wow. Kunana. Lay, napukaw manayin. Todas kan. Sumanaukan tumagamin. Anya amot detan. Awa, ma'am, sorry, napukaw. Kan padaanan niya apot adapo iti i-guess mi apong artista. Yan. Nagrigat apo nga bangbanggi titinaga na ta napaka-confidential dating nga Uwe. Nagkapupay apo di Malacanang dato. Ay, madi ata yun. Imbag na pinalubusan da kada coronavirus dyan. Okay, nagkapumat kini manipod-mat kini Ante Shirley Romero. Uy, ni Tita Shirley. Yan, apay titam. Titak lang ato. Sige nga raw tayo. Okay. Manipod kini Shirley Adap Romero. Hello, morning. Oh. Watching from Qatar. Pa-request man tay. Awan nagkurangak. Apo. Gapapa kay lasuro kinang kal. Gapong orot taan tem. Amo kaya timakiantiak. Kanta. Ang tita nga doon. Ang tita nga doon. Ala. Manipod mat. Ang tita nga doon. Ang tita nga doon. Manipod mat kini Ma'am Marisa Labuan Ramirez. Wow, galing iyo po. Thank you, ma'am. Ayan. Adat di pagkaya natan. Basta iday-day mo kay kaya nan. Na talaga. Automatic medyo agnato-ngato pa jud akiday ano. Why? John Makalinaw. Oy. Ana musta mga idol? Si Kaaki dito kumusta? Handa kami okay kami lang. Why? Handa ka magkikita. Si kami magkikita na kami. Manipod kini Ma'am Vivian Abalos. Oh. Daddy Byron Concepcion. Good morning, apo kagawad. Umay ka nagbuya lakay ko. Why? Apo po niya Apo na yan. nag-sweet mo laon ni Ma'am Anya kayo Vivian. malaglagi po na kasi magbagada. Malaglagip ko ni bakit ko. Pagawidiksan. Tatay da ka pa i-shout out the sir ko na. One. Kinantada manen jay nagan mo nga Byron. Sir Byron, umay kagaminan, ipukpuk kami tanagan mo. Wine. Makita ka nga nakalukatan, kantag tay bildatain. Pauna na yan. Aman. Iso request ni Madam Vivian kay. Papaborito na. Papaborito Mas ko. paborito na sa si Byron. Byron di naksagsagiden. Apo na. Sino nga tayo nakin paborito ta? Ni Sir Byron, nung ni Ma'am Vivian. Ni Ma'am Vivian sigurado. Ala. Anak kahit masagid. Why? Ala, nagapumot kini Flor Delisa Victoria Dangkalan. Oy. Naimbag sir, ay,
naimbag sir kunana pakablaaw man dagitay kabaryuak kunana kabaryok kunana nga taga Letak Norte Santol La Union. Uy, dagiti apo taga Yan. Letak Norte, Santol, La Union. Yan. Kumusta Ako dito kay amin dita? dito ako sa Paranaque madamanga agbuybuya kada kayo. Mama, aga-anad ka dita Paranaque City. Wen, hangka pa lagaw awid. Wen. Baka no dadalam ha. Nganya. Joke lang. Dala nga. Dadala na. Nganya. Nga corona. Ay. Awan kung kulami lang nga po. Haan. Nas among dagita, healthy dagita ta alangan met nga rin nga iso amin ka da kasi. Man, saka awanin datan. Awan datan. Marlon Tumaning. Uy, Sir Marlon, dito Yan. na yung good norte ang adanin Isabela. Nagasat nga aldaw mo ading Marvin kan Kuya Ray. Oy, kasama kita, Ag-request nakman ading Tayman Pusok nga pinamatim. Ayan. Apan, sir. Kantaem agyaman na God bless you. Ako, God bless you to sir. Madik summit memorize niya kanta. Man, memorize mo kinantam ladikal man. Haan. Okay. Manipod mo kini Donalyn Kabuyadaw Gamay. Uy. Yan. Pare, request. Apay, pare ko na. Kumpare kayo? Madik ka mo. Pare, pa-request man kano ni Princess Ay, God give me you. Ay, ni ko. Salamat. Awan, kumarik data ni Marido na. Baka dong parang naktuyo ko tsena no hangkoy baga kumarik. Manipod mo kini, hello, Madam Delilah Pamitan. Ala kayo. Adda na po tayo nagkanta iti niya kinantanan. Di, ano dyan? Agnanayon Ngay ayaten ka. Wow. Pateken pudno adungdungwen ka. Numamati ka. Tayman nam namaem to'y ayan kuya. Ayan. Hanga ayat. Ayan ko na naman. Apay, Baka ayat. Apay, sino pinangnamnaman ti ayat na? Oh, jaka mo ko na nata. Joke lang, Madam Delilah Pamitan. Okay, kumusta kayo dito kini? Kumusta kayo dito na yan tan? Awan. Baka no, dinalaw na kayo ti corona tan, kaya pala rumurumura lang. Okay, manipod mo kiniban Manuel baka ni. Oy, Sir Manuel. Watching from Clark, Pampanga. Kuna naman. Oh, Abay, daji Pampanga. Ada. Asos. Delikado. Ngim tayo pauwit na na-trafficin. Kanong tagpawit, ya? Di ka mo. Hello, manipod mo kini Ma'am Bibiana Balos. Oy. Paborito ko man ay ta Byron, sir. Ajay Bildat ti paborito nila kay ko kuna na. Si kamit ngayon Auntie Bibian, Byron. Byron. Weng, yun na. Tess Villano, gising ka na at makinig na tayo ng kanta ni Idol from Kuwait. Kuna na. Uy. Manipod mo kini Hermanok. Oh. Kini David Oh. Martinez. Oh. Yan. Anak ko na. Mga idol, kuna na, Yes. pakipalagip ti viewers, lalo dagiti request. Pakishare da ito live yun, tatno, pangpaado, viewers, nag-share na kon, pa-request man tay, parparbok. Apo, sabay kas dyan. Sabay kas jay. Alam mo mit kami. Well, hermano. Aha. Nung kami nagbuya kayo kag-requestin, sukatan nyo ka no ti share and Yan. likes. Delilah Pamitan, ayat ka no gama dya, hanga ayan. Awan. Apay kami tagkamay ta cellphone mo, Delilah. Ngaraw. Baka takat abay na gamin dati nga mangkidkitag kanya na. Nangulding. Nangulding. Okay. Caroline Dasala. Daka mo. Duangael. Oh, sige. Dasalya. Dasalang. Hello manan apaw. Kuna na. Hilumat apaw. Ay, kung ano sa bali bagam. Ay, alang nga parswa. Manipod kini Sir Stewart Bautista. Watching Kingdom Riyadh, Saudi Arabia. Sir, jay request ko man para maimas ititurog, sir. Jay beautiful in white. Kuna na. Awan ni Kwata, sir, kay datitihang kumapat ganda tang request mo, sir, ta. Awan nga min ni malagip kumanain. Ni. Parik nga JP. Pari JP, no, sa di naman tayo mo ita. Awagan na kada di programa ta umay kakumakumanta. Yan. Please. Please. Gawag ka pa Release me. Umawag ka pa iti pulis? Anya ka ko na. Police. Delilah Pamitan. Replying to Caroline Dasala. Hi, Ma'am Caroline Dasala ko na. Ay, siguro sponsor na ata. Wow. Okay.
Ma'am Vivian Abalos, Ah. good morning kinibasang mi nga Madeline. Nya to naranja, basta Madeline nga manarimaan nga buybuya itatay kunana. Tatangay mamahanin. Han siguron. From Dasol Pangasinan. Uy. Thank you for watching basang kunana. Hello, hello, Ma'am Madeline. Good morning. Ayan. Ana, sakbay nga rin pinagtultuloy apo ti pinagbasa tayo kadagiti request. When Wan. no greetings. Alawan. Dati man na po ti maisa nga ngam. Agora diba? ka. Kantaik pa lang yung dalayap na tampo. Okay. Nga request ni? Di ka mon. Basta dyan nag-request apo ti dalayap tatay, ha? Okay. Kaya tingnan din na po ti kanta para kada kayo amin nga walang labas na kin kada hindi mo nag-request iti dalayap. Didi pala ang programa ng Apollo 1. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Bumalsi kayo, apo. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka nasirpa. Kas ka man na kay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kasaglinaw biyak ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpalan. Ananuwem ka pintas mo, naiingutem unay. Tumet umanay asani ko am, nudong tengi patay. Agayat ka itan, tagasan sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Rayaw ni Ilocano. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka nasirpat. Kas kamalatay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kasaglinaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpalan. Ananuwem ka pintas mo, ngayon ingumutem unay. Dito met umanay asani ko am, nudum tengi patay. Agayat ka itan, takasan sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Nanuwem ka pintas mo, ngayon iutem unay. Dito met umanay asani ko am, nudum tengi patay. Agayat ka itan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak, nga agtarigagay. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Napauluan na, dalayap. Aha. Hindi pala yung programa tayo napauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ayan. Okay, sakbay ng organte para nga din jay Awa, jay gasta tanga artistahin tilang langana. awen jay artistahin from Saudi. Saudi Arabia. Basta kami lang. Agibasa tayo mampay apo Wan, ti tamay jo, dagiti kwata bakadamdamag pukaw manin. Wan, tamay jay dikit ko man na mixer. Okay, naggapo kini Raymond Nagtalon. Pa-request yung ang kita tata. Awanin. Ato. Pa-request man na po tayo sabon, kunana. Claire Manay. de los Santos. Manain. Awan ate may isan. Oo. Pukaw. Talaga dati nga cellphone ti sakit na talaga pukaw. Bimol lalayaw. Caroline Dasala. Oh. Naglaing talaga sige alaan kayon ti ana. Ana, Alaan kayon nga. ti man nga
Laon kay tuman ngagtukar ko na siguro. Alawan, ma'am. No, kasarak, hehehe. Awan, ma'am. Taga RRT kay Gayam Suna. RRT kay from San Jose. Ayun. Kunana. Yan. Kahit sapay ka ma'am ta, alain da ka kumamit ng sponsor may. Ay, RRT kay ala. ha mga dakas, si tumulong. Yan. No, lakit adat timulong ka nagapo dita pusom. Yan timulong ka agapo ta dakulap. Sa balay. Sa balay. Isipat na no ka. Why? Manipod kini Ma'am Joy Kabuyadaw. Oy! Good morning Manong Ray, Ading Marvin. Nakaimukat na kon kunana, damdamanak nga kapin. More power Ray Aw ni Ilocano. Thank you. I-share mo nga ron. I-share mo nga rod mo, tapo. On. Tado tidak kasi kinagganas. Ngam tay karim sa dinti ayan dan Ulbod kay nga babae di ay. Sorry. Awan ang pagpak. Manipod kini GM Bakod. Oy, Pa-request man na po tayo na samit nga sa mayweng kunana. apo na yan. Manipod magkini siyang Dagyo Brugena. Oh. Yan, sir, kaya't kuman nga kablaawan jay kabsat ko. Nga adda jay Dubai. Isu nga ni Annalyn Dagyo kunana. Request nak ma'am. Request nak man kunana. Nya di. Sir, Uray, ana nga balse. Apo. Basta napintas. Thanks, Apo. sir. God bless. Pinal kang ano balse. Apay kami si kamangisuro. Manipod magkini Ma'am Bibian. Oh. Naglamuyot nga boses mo, Sir Marvin. Kunana. Thank you, ma'am. Kasing lamuyot ajay. Linutok nga. Asparagos. Anya dyan? Asparagos. Nya di dyan. Di rabi eh. Nga na-overcook. Kunana na-overcook tagayam. Dikat mga sawod ma'am na overcook mo tikanta. Na-overcook ta boses mo. Wan. Jay, agkat katawa mo ni Kwan Ma'am Gina. Apay. Ibonyayir. Diyan ka mo na kat katawaan na. Ma'am, ma'am, ikatawam lata urag may saka. Manipod kini John Makalinaw, Marvin. Banatam man jay, I do love you para kini Ne. ukawasa. Kuna naman. Ukusawa. Ukawasa. Ukawasa. Asin data nga ukawasa. Diyan ka mo kanya na. Tila double baliksyon natin. So, pay. Siguro natamaan na to. Manipod kini Sir, naguri ka, manin. Sir Stewart. Oh. Stewart. Oh. Bautista. Anak ko na. Sir, isukat ko latta. Jay sunata nga the girl from yesterday, Sir Apo, Marvin. kakantaam And din yan. Sir Ray. Thank you Oh, very by Sir much. Ray ka, no. Anyama ko nam. Sir Ray and Sir Marvin ko na. Kahit nga sawon si kakamang kanta. Okay, manipod magkini Caroline. Dasala. Agpay su Marvin. I watch all live programs ko na. Oh, kita man. Di ba, sumidalag unak kanya. Oy. Siyempre, buyain mo't lang amin ni Ma'am Caroline. Ti anyaman niya programa. Awumit ko na nga, no, kukuha ka, ada kat imbaga na dyan nga, huwag na kayong manood. Kung kuna na nga dyan sa ibang programa, kuna na manood. No, dikit di, buyain amin nga makalilingan nga programa. Manipod mo kini Raymond Nagtalon. Oh. Agayatak sa manen pa request. Kuna na agayat ka na ulit. Apo. Alawan niya rat, hantapan niya rat papabayagan. Dati nga request ni Sir, nagpiksa ka talaga, Sir Stewart. Kasano mga aming kit, 3,000 mo, jintid mo. Agore ka dati imbaga na ditoy. Ana. Agore ka gamin Alang tapa sa agpay. Sige, man. Nag-message nga road Ne, ni Sir Stewart. anak ko na na. Kuna na ditoy na sa bali mo, grupo mo dyan na kwakto na pindot ko. Aya. Ate may isa. Baka dagtoy. Oy. Ata, di ko nanan ni Sir Stewart. Anya ko yan. Naimbag nga bigat kanyam, Sir Marvin, kahit kuman, kablaawan, iti programa yo, Rayaw, ni Ilocano. Thank you, sir. Yan, thank you, sir. Kahit kuman mo ta kablaawan, iti pamilyak, family, Bartolome Bautista, dita, Murado. Lalawanan, Tumawini. Ay, ako na Murado. Oh, Kami makatagari, Sige, Okay. sige. Lalawanan, Tumawini, Kenjay, Aginak, dita, Murado, Ilagan City, nga, ni Geraldine, Kabakkan, Bautista. Ken Gio Eris, Bautista. Oh. Ken, Family Agriam. Agyaman na, kanyayo ating programa, Rayaw ni Ilocano, Kimablaaw ni Waway. Wow, Yun, Sir Waway. Waway. Da pelikula kasi di eh. Yung may studyang bagak? Gusto. Wan nga Murado Ilagan. Wan. Kasi ka na na kami. Kasano ka mo ka...
Tama yan. Ala, dagtaw-tawag. Ngim dandaman to di jayan. Damdaman to at apo. Yan. Kantak mo pa yung Ardapo, di kanta. Okay, sakbay ng Ardapo. Sakbay ng Ardapo, ang tagtultulag iba sa greetings. Okay, dadti man na po ni may isang sunata, sagot ka tayo ni Ading Marvin Agne. Anya detang sonata. Dito imot lang, programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Request ni Sarah Waway. The girl from yesterday. It wasn't really sad the way her said goodbye. So maybe it just hurts her bad. She couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. And she became the girl from yesterday. He took a plane across the sea, sun for the rain. She stayed at home and tried so hard, she'll understand. Know someone who have been so close, be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cry when she's away. Because she knows deep in her heart that we'll be back someday. Rayaw. Ni Ilocano. Para tapos ni Sir Waway. Dito na Saudi Arabia. The lights on in the window. She's waiting by the phone, talking to a memory that's never coming home. She dreams and hears returning, and the things that he might say. But she'll always be the girl from yesterday. Yeah, she'll always be the girl from yesterday. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan, dito ka dapat ikanta ka na pauluan. The girl From yesterday. Nga kinanta din namutibiyang nga pinakibiyangan ni Manong Man nakibiyang. Agi balbalis kansa. Madlaw ba? Medyo. Ala, greetings pa lang Rod, Manong Ray. Ayan, sige, gibasa natin greetings. Siguro ka tikitaag. Papay. Okay. Okay, happy watching. Press, MJ Nitsula. Ayan. Manipod mo't kini Joyce Kakayan, Ading Marvin. Agpatalastas kaman. Fitful love, Ading ko, funana. Good morning, Marvin and Kuya Ray. Kunana ni Missy Smith. Hello, Ma'am, Nessie? Nancy. Yan, hello, Ma'am Nessie. Asan dyan nagbagangag patalastasak? Ni Ma'am Joyce Kakayan. Faithful love? Wen. Ipatalastas ko? Ngam ni
At agurura jay gesta. Ay. Agawid sa kano. What? Agore ka man. Mm. Alam, Ma'am Joyce, orayam dati patalasas ko ng faithful love para Yeah. kanyang madam. Ate Joyce. Manipod magkinin na nagom. Hi, Director Gina A. Abrugena. Kunan ay Ibonya Yip. Kunan Oh, Director Gayam ni Ma'am Director Gina. Gayam ni Ma'am Gina. Hello, Ma'am Gina. My director. Ala. Fidelin Naraja. Oh. Hello, Auntie B. Auntie B25. Oh. Abalos. Naudiak sa manin. Kunan na. Nagbuya. God bless you, mga sir. Kunan na. Oh. Ate, yun ko na ni Press. Oh. Kumusta kuyang Reventor Lagmay kan Marvin? Kunan na. Ni Kwata, Sir MJ. MJ. Yan. Apo. Kumusta nga, Apo Press? MJ Agustin. Yan. Sir MJ. Ayun siya nan. Jai. Busy isuna. One. Ay, iyan siya. Ayam mon ko na kumagayam. Ala. Ikat naman pa yung karda kita greeting sa ta. Ipamamuta man din bagbak kanyang Last. artista. Ay, dapat last. Last. Ala. Sige, sige. Manipod sige. kini Ma'am Vivian Abalos. Uy. Dapat part 2 na ato. Yung na programa da basa ang mga 2 p.m. Dita. One. Hanggang 4. Monday, Wednesday, Friday, kan Saturday, 9 Ay, a.m. hindi. kan 2 Sunday ka p.m. naman. Sunday. Oo, Sunday. PM. Kuna na. Oras ti live da. Kuna na. Ngayon, para kini Ma'am Vivian, para kini Ma'am Vivian, kini Auntie Remy, Aha. ag-programa kami para kanya dati no, alas 8 terabikit. Yan. Paawis kayo mo't lang nga pong agbuya. Yan. From 8 to 10 siguro. Wen. Anya, Sige, sakbay na nga po. kita mo kinapatpatag ka data dagiti duwa. Well. Ni Ma'am Vivian, kini Tita Remy. And sige. also Ma'am Gina, dito na Hong Kong. Okay, sakbay na nga orda po nga. Tuloy ti pinagibasa tayo katagita greetings. Alawan ala. Iyabang tayo nga rudan. Oh, tay, Tay guest tayo nga Oh. nagwapong nga lalaki. naggapoy jay. Saudi Arabia. ang arayat. Iyabamon. Ala, ay bakarod kada kayo apo. Iparang kuwarod kada kayo apo ni Mr. Jano Gibbs. Ay, Yan. sobra aksamot tayo. Jano Gibbs kung karamutan delikado. Kumidi data no kwan. Ni Mr. Jano Magno. Doktor data Manong Ray. Ay, doktor. Oy. Doktor ka dagiti so amin nga masaksakit. Nakko. Apet so amin. Wan apa data ag feedback. Ano nga line di ay? Sige man. Sige, okay lang. Sige, pagsabay mo latan, mabalinin. Nagrigat lakit iti master control na ya po. San? Operator nyata. Torperator. Imbalsamador. Ayaw madinsa. Manong Ray, pagpukaw-pukaw ka. Daak ditoy. Apay madanaga. Makadanagam. Madanaga na nga rod, tawang ka. Ala, kasakbayan nga rin kumanta ni Sir Jano pakablawin tumampay. Sir, kablawin, ala, Mr. Jano Gibbs. Hello, hello. Good Mr. morning. Jano Magno. Kablawin man, dagita inin-injection namon. Kablawak man na po, dagiti nasuwid nga client. Oh. CJ Feeds. Nako, dili ka Philippines. nag-promote kan. Iso ti dalaga men. Oh. Lumuti biyang. Oh. Nag-promote and nag-sponsor dito si CJ. Ay, sponsor. Alawan, ituloy mo. Okay. Ituloy mo dyan pa nagkablabo sir. The CJ Feeds. Ay, yan. Available iti ni Good Shepherd. Vet Supply. Ito Alicia Isabela. Apo. Yes. Kita nyo may tigas mi apo. Ah. Nagkakalata ka tao. Sige, Sige, man, sige. natin man nga sunata nga... Awanin Sir Jano, ti kablawa mo. Ay, adapay gayam. Danik na lipatan na yun. Kablawa ka po, dagiti, tagatay kabarangayak, ti Faustino, Kawayan City. Apo, taga Oh. Faustino. Oh, Kita nyo, taga Faustino, Faustino. yes. Dati na ayabang mingag, guess kada kami natan. Okay, adyan na. Sino pa ay? Dagiti viewers, dito yung live streaming tayo ti Facebook. Dagiti OFW. Good morning. Lalo ti Balasyo Tao. Dagiti Mga OFW. Ma'am Sir. Yes. Kita man. Morning. Gim Kapay kas gumakata mayatan yun to ti kantagbet. Apo.
Kanang request ka to sa bale. Nga magore ka. Kasada na lipatang makinablaawan. Ay, wen. Damami kini daddy mo nga eh. Ay, wen. Hindi ka ka pala mo. Kamlaw man ni Dadik nga Clarito Magno, ti Faustino, kani mamik nga dati Solano. Nueva Vizcaya nga madam mga agdadait. Apo. Dangami di tailoring shop na. Ay, kasday. Ken Ala. may sapay. Anya. Makabasol ka ta. Ato ikabaga nga kunada. Kababaga. Madanon to. Anya, kababaga mo no kapos puso. Kapos puso. Ay, kapos puso. Ang among dito nga programa ang kamakaluso. Ay, wala. Ati, may mesa nga unay nga inutek nga. Sino? Ni Miss Mary Ann Cabual. Ay, Cabual. Dati Bohol. Apo. Yes. Nagadayon. I love you, me. Apo. Manong rehang kay mapalijay. Aman. Nag-sweet da niya. Permi nga raw. Di na pala agsina. Mangirurumal. Mati ko mamay. Kan ko namin lang din, Sir, Sir Jano. Ala! Okay. Wayan tangaro dito pa nagkanta ni Sir Jano. Iyon tudus montag pinduta kon. Ayan, sige. Thank you. Tudus mo na. Iyon Dato yun na po, nagwapo ka nataraki nga guest meet at nga bigat. Sa awan sa bali, no dini. Sir Jano Magno. Nga iti kantahan na. Simple laing. Simple lang nga kanta. Okay, dito pala Mani- ang programa. Dito pa lang programa, may anapaulwan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Naglaingin talaga abin fanta. Para dagiti lovers. Simple lang ko'y kanta. Parang kini ay ayatin. Panginoon inamalaki. So did I
Rayao ni Ilocano. Yan, maraming salamat kay Mr. Jano Magno. Thank you sa mga viewers. Kaya tagsublita yung katapos yung programa na paluan. Ray Au ni Ilocano. Yan lang, manong Ray, umay kanta. Tayo gibasa ti Gibasa tayo greetings, sir. May katuyan. Awan, sir. Mapanan kat umayon. Umayon, yeah. Alawan. Okay. Dajay apo tayo Guest gwapo singer nga tayo. guest speak. Yan, nagapo pa'y apo di ko data. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay. Haan ko na kalang. Nagapoy jay Faustino, Kawayan City, Isa. Ayan. Nagapumat kini Madam Vivian. Oh. Dati apo ti greetings na. Yes. Good morning, Sir Jano. Kuna na. Oh. Sir Jano kano, good morning. Oh. Manipod mat kini Maricel Aban Ramirez. Oh. Parequest po kuya. Ng You Are the Reason. Awan By nga. Kitama. Baka po alam niya. Salamat po. Hindi nga po alam ko. Lin Lupi. Kablaawan nakakano ni Tatang Romy Galabay. Dito Tagaran. Ipaayam kano. Ana. Ti napintas nga sonata ading ko. God bless. Po. Nain. Kat kablawa kang rodmit uncle nga Romy Galabay dito na nakaluto kat aros kaldo ng uncle. Manipod mo kini Mrs. Smith. Oh. Hello Sir Marvin, kuna na. Yes, Na-miss ko ag practice dita balayon. Apo na Siyak yan. ni Michelle. Taga Amubokan. Kapatid ko si ate Rochelle. Umay kanto. watching from Singapore. Kita man ni ni Michelle kada tagayamen Singapore. Alam mo Michelle? So pa. Nagapumat kini Sir Stewart Oh. Bautista. Oy. Sir, agyaman akta pinatgam Jay request ko. Nalipatak nga kablaawan ni katugangak nga ni Nanay Mirna. Hala. Naglablabat at ta sir kunanan. Makabasol ka tan sir. Kini katulangan mo delikado. Ibabawi da. Babawi da ni. Okay. Kaya nagore ka man. Aha. Alam ng Michelle, Michelle. Oh. Umay kanto man nagkanta dito in kat sabay ko mata may salida kami dito di programa may Rayao ni Ilocano. Ilocano. Kaya mga sa uwan pagawidam agapo Singapore. Madi pag-sponsorik pa lang. Ay, okay, wine. Sige, Wine. mayatak. Manipod mo't kini Ma'am Bibian Abalos. Oy. Agor-orok kapay kadi kagawa, Daddy Byron, Conception, Ah, kunana. po. Agbuyakan ipakantakon jay paborito mga bildat. Apo na yan. Nalaing siguro mga bildat. Kung manipod mo kini Joyce Kakayan. Yes. Hello Sir Jano. Bitin nagsiksit ay boses mo. Apo na yan. Kasla 16 years old. Apo. Nagbibinata. Nagkapumat kini Susan. Oh. Pa-request man apaw, parting time. Imbagla dingdinggan habang agdaldalos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you kunana. Okay. Awa Awa na yan. nagpukaw man. Ngam nagpukaw. Okay, sakbay man na po ang dagtultuli man kadagiti greeting show. At ti man na po ti may isang kasunata. Ang isagot man ng kada tayo ni Ading Marvin. Yeah. Puro siya. Man. Siya kumana. Dami nga request na nga perfect kanya may. Imo na pa tatay dyan. Agore ka man matikmay mo rin si iPhone Dador. iPhone Dador. Ala, para man yarod kini kasinsin ko nga Susan nga may samot nga sponsor dito programa ta. Aha. Malay mo no kinantak-atakit na gitid 10,000. Nagbatit mo tin. Ipabainti mo na. Ay, iba intinan. Oy. Ala, insan marmarwam kami. Okay. Iti oras tayo na alas 7. Ay, alas 7. alas 10:27 ti bigat. Ay, ubing pa iti oras. Ubing Ano pa. pa Baya tapo ti pa nagtultuloy dito nga programa na pauluan. Rayao ni Ilocano. May isang orga sa miwang agapo kini Ading Marvin. Okay. Kanta ka na pa uluan. Parting time. Rayao ni Ilocano. I remember the days when you here with me. Those laughters and tears.
Iti pa nagsultuloy, iti na iti nga programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you, darling. Please come home. I remember the days when you're here with me. Rayaw. Ni Ilocano. Apo. Nagmayate, sisigan pa kumaya. Ngayon mamaya mo, amuyo ka dahil nagpapara ba ka dyan kanta. Yeah. Insan Susan ha. Bumabawi ka. Gusto lang. Nabawi mo tayong padala. Ate pa'y kwa. Request mo pa, Susan. Kanya. Sisgan. Amo papatsin natin kalakain. Agawid ka. Nagmayat nga rin siya. Alawan la. Ang pangablawan. Okay. Agore ka ta nag-cancel. Tapi, loko-loko ka talaga dati nga cellphone. Ta, pagkantay nakmanan. Okay. DJ lang ayan, Mon. Diyan mo kanya da, nagitoy. Kunada nga asidigdan. Panay da lang asidig. Sapay bagadag dalada pinapaitan. Awanan. Supay. Nalais taon. Joyce Kakayan. Oh. Ading, patalastasan. Kunana, damdama. Maricel Abuan Ramirez. Oh. Pa-request nga po, idol. I have to cry for you. Salamat po. Naggangato request mo. Ama. Gusto lang. Kahit mamatay ako. Sheng Dagyo. Oh. Abrogena. Abrohena. Yes. Kayat kuman nga kablaawan dagitay antik kunana nga napintas jay Singapore isuda Antipilar Abrogena Uy. ken Tita Ellen Toribio ken adda jay Australia kunana Ala. Ma'am, ano na gananan? Ni Sheng Dagyo. Alam mo Abrogena. siyang Dagyo. Awisim to mga dagijay na atat no ag-follow da then like and share to mo tinti Facebook page tayo. And kasama kayo pabisita mo to YouTube channel tayo nga Rayaw ni Ilocano. Ayan. And then don't forget then to subscribe. Yan. Apo na yan. Yan. Ha. Kunaman ni Susan. Oh. Apaw, naggana sa ninsan. Kunana ka na. Jay, kantam ka na. Nga I wish someday. I wish someday. You'll be back home ko na. You'll be back home. You'll be back home. Nagkore na lain yung si kani. When? Nakita na nga nagurat-uratak. Susan, nagkusit ta cellphone mo kuya. Kuna na rin. Nagimas nga. Makaungit dan. Why? Kung ko lang ata, ado gawin ti critics mo ko na yung bata. Awan, bulato nga talaga dati ko cellphone ni Kitam. Why? Damdama dati, click ko na, awan man eh. Oh, manayin. Makisukat. Timadingarod ka o maigata. Kag pa-sponsor ang. Tagtagari, damdama mag nagdakit. Kung kunak lang nga po, nga baka gabaran yung doon sa dump truck nga cellphone. Happy watching, Tunyang. Oy! Ayan. Hello, Ma'am Tunyang! Happy watching kan kasama din iti Bulusan family. Dita na Kuling West. Yan. Kabatuan. Kan kasama iti Bagulo family. Dita na Kuling East. Kini Auntie Tess. Nga mamang mo. Kini Uncle Rene nga papang mo. Ayan. Manipod mo kini Eugene Eugenio. Oh. Hermano, pa-request tayo, Karabasa. Awan, tarong lang tadda. Kunak na mong di dya karabasa. Madi, kantami nga ako da dyan, na spiritual. Ay, kit mabalimit siguro nga kantay mo dito eh. Nagkusit ta cellphone mo, Kuya Ray. Kung ay, nabasa katan. When? Rowena Gardoque Medina. Oh! Tiraum tay shisgan bayawon kita man. Man, kaya na talaga. Kaya na talaga po. Kaya am data. Kunana, go, go, go. Kunana pa. Oh, kita. kaslag para aso ah. Ha? Kuha na. Marites Flores. Oh. Ayan. Hello po, musta na? Kahapon po wala kayo. Ingat po. Kunana. Yes. Wala po kami kahapon kasi po Rest po namin. Oh, rest. Yan. Rest your love namin. Mahirap naman po pag daily Diretso. kaming mag-live. Ayan. Mag-program. Macy Smith.
Sige sir, ton agbakasyon nak. Umay nak to ag guest ko na na. One. Sponsor nak pang data sir. Apo, Wow! Nagadaw. Apay, halang mabalik nga pang merienda. Pang merienda laktan. No, Lord, nagado kayo. Hanga magabgaban ng cellphone main. Madimit nga ron no kanay no alain mi amin ti load kit ni Apo, sayang. Sayang. Ala anak to, andi sponsor dita pang data. Kung na nahehepasen yung number nyo, Oh. pa-request na rin, di ka maila. Apo na binawi na. Bawiin na. Binawi. Sige. Oh. Ato hindi sa marunong nga pa, bilang. Agure ka niya ti bilang ta. Sika. Aji request dita tay. Ano di Damta yan? mo. Nalipata mahon. Ay, request ni manang ko nga Joyce. Wow. Ayan. Tay palatastas. Sa bali ajay. Dapat di mo na tate bago ta naglukat. Ano day jay? Ora siyak nalipatak mo day request. Aji perfect ka na. Awan kasi ko. Awan na kasi mo. Awan. O datay dalayap. Ay Nalpasan. Datay matikamon. Okay. Manipod kini Marites Flores. Oh. Kaya pala thanks po kunana. Okay, ma'am. Walang sino man. Apa. Opo. Kunana ni Eugene Eugenio. Jayga Road, bakit nga naaram? Hermano, kunana. Naman. Ede tempot go bat. Kuna. Hermano. Ni Pela Marbain. Ala. Okay. Ano malpas na kita nga request? Oh, patugtugin mi nga ro din natay han mi makanta ti Faithful Love guide. Ayun. Ngim jak amo kini manong rin na muna. Kantaak. One. Awan di lyrics ka. Ala nga rod. Pwede nga rod nga sunata kit para kini manang Joy Kakayan. Joy Ayan. Kakayan. Mhm. Di may isa nga na gagagmit Singpet. nga mga nasingpet nakapimpintas. Nakan anos nga mang tatarabay mit lang diti programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Diyak amo na pang isagsagutan na dito nga Faithful Love. Baka sumala da kinila kay na. Awan. Mm-mm. Ala isala mo nila kay mo ta mapanan dahil nga ro din ti Faithful Love nga request ni manang Joyce Kakayan. Hanggang daniw Rayaw ni Ilocano. Apo. Idi tsempot ko ba? At da bakit anaaral? Ala tuloy mo. At damay sa nga baro. Ngem katiliw pay laeng. At damay sa nga balay na inda nagdagusan. Madanon tirabi tay bakit ang karayam. Kunak na ni Joyce nagkarayam. Alam mo, di pa nagtultuloy pa lang nga po di programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. 30 oras tayon, kabaranggayan Kailian. Oh. Alas 10:38. Ayan. Ubing pa iti oras. Ubing pa. Awan pa ngipon na. Naawan perfect idol. Tay nga Rod Lucille Lactan. Thank you kuna ni May Antoribio. Allah ka ni Ma'am May Antoribio gayam. Di nag-request. Well, madam, isa runo na kantaan. Balik amo di may an. Kasi kami. Abay ay mga may JP.
Datagayam na tikong kunadang Patalastas. patalastas. Anya pa magat na jay? Faithful love. Fake eh. For love. Faith. Faith. Kung ang laki din Kahit ng nga fake. sa wanayay, napudno nga ayat. Kaya ko namin fake full love ko namin. Apo, nakapek-pek ayat ko. Peking ayat. Okay, pinagtultuloy ako yung programa tayo. Tayo Yes. na po gibasa katigiti greetings da. Marites Flores. Hello po, musta na? Pindutin man. Okay. Tagore ka sa bali dyan nabasak. Ni, napukaw man eh. Tawag ni DJ lang nga po. Aha. Dati anniversary. Nga gid nga gidaldala ti pinapaitan. Ne. Atay sunan. Ala. I-chat mo lang sa comment sa. Ay, okay, pasensya po titi adabasit nga interruption ta. Okay. Mga men, timawag kami ni datay nakapimpitas ko na yung admin tayo. Okay. DJ lang. Noawan ko na ni May Anturibio. Oh. Ajelat ta kanon na Lucille. Raot. David Martinez de la Cruz. Atay man kanta nga dungdungwon kanto ko na request ko hermano. Amo ni Manong Ray dayta. Mate. Kantaan kanon ni Marvin Agne kanana. Dung wen kan. Manipod makiniya. Bibian Abalos. Oh. Ma'am Bibian, excited kami man Sir Marvin ken Sir Ray. Nga. Ti iyo mayo. Pinagtukar into no anniversary mi. Opo. Ngam next year pa imot. Sana ko na. Di bali ma'am, nakahanda kami to pirmi. Wine. Ag-practice kami to tikas Ang itugot kami to ti lima nga styrofoam. Ay kasjay. Punon da alam mo sa jay. Ay kasjay. Well, Sapay babasit ti styrofoam ko ditoy. babasit ba? Ante pagigyan ng Latin na po. Maday. Oy. Mabaling nga ta diyan, Ma'am Bibian. Mabali. Madi mabalin. Abay. Kanya ka styrofoam nga paglalakwan ti ice candy. Manipod mo kini Joyce Kakayan. Oh, anak ko Ayan, na. kunana. Ay na, naggasat ading ko, oray ko la isardeng trabaho. Ampo na Feel yan. na feel ko, syempre para kan boyfriend ko ading. Apo. Akyaman ak unay, ading ko, love your program. Kasama. Okay. Agyaman kahit man ang Joyce. Isulop ko ti medyas na dati ni. Kasano gikabel? Shakman. Kami man apo ti medyas na tano di kasigit kwa. Mamedyasan man. Tano nagmayat to nga ti pa nagsarsa ti pa nagtap mo ito eh. Tagamin na po dagiti microphone mi apo ka umpay medyas na. Iso nga medyasan yung tano awan ti kung punana. Apo. Nagregat-lakit nga anadan dati lulunang ti ubingin. Check mic test. Testing man. Po, nagmayatin si ka. Oh, Ore may dungso-dungso tango subsubong ka nga nasakitan. awan lakas takmat. Awan. May sa timedyas? Awan, natumal ka no. Apo, kaingungot ko nga direktor. Sige, agbasa ka tag medyas sakmat. Sige. Nay, kita man, na-cancel man eh. Pambar. At ilat nga rodan, another man love me last night. Kunana, ay, talagang nakasardingan ni May Anturibio. Isupay. Nagbayag ni Klang-Klang. Siyang Dagyo Abrugena. Kuya Marvin, pa-request man, jay bulod nga ayat. Sige, tatay pa data. Emmanuel Bacani, Sir Marvin, jay man paborito nga, damagag man ken ka. Sagot ko kini bakit ko Sir Marvin. Thank you, kunana. Ma'am Bibian Abalos, Maring Carmen, Abalaing, kunana. Makaraig. Ay, makaraeg. Oo. Okay. May ka nagbuya, kunana. Alawan la. When kami Tess. Villano. Bilyano. Yan, Bilyano. naman ang Marites. Ayan. Apo. Hello, ading Marvin ken Kuya Ray. Request ko man te kula sisi. Hapay mana. Man, talaga eksakto talaga ta. Uwe. Rick namlat ta. Bastos ka mo. Sintilay magbagam kanyak. Aha. Sige. Hanapay ti ako ta. Sumaro ng kablaw, pangablaw.
Habang pang templak di Awanin na ibus ti pakablaautan. Na ibusan ti pakablaautan. Apay. Awan mo tin eh. Ano siya ron? Alo. Anya pa ti-request ta? Awanen. Pagustuhan taman dati nag-request ti bakit nga naaram man. Alawan. Hermano, dingag kan. Dato yung tayo request mo, bakit naaram? Total ta, di may adjustment ti microphone mo, may siguro ti panagkanta mo. Ay, siguro. Well, padasim man tata. Hello. Okay, nagmayat si ka. Check. Hello. Mayat. Nagmayat si ka. Kita mo. Ore, may dungso-dungso ti sub-sub kon. Oo. Dahil nga may adjust ti microphone na po sponsored by Raon Electronics and Yan. Merchandise. Yan. Ako Thank you, Chris. Apo, nagmayat man. Kita mo nagado mga eti programa tayo. So, Tama. nagado tinag-sponsorin. Happy watching, Danilo Pascual. Oh. Alang ro, dati ka rin apo ti kanta ka na pauluan. Bakit nga Naaram. Manipod pa lang dito programa tayo, Rayaw. Ni Ilocano. Ninanang nupay na laad, naipayan latta tiragsak, abos takyat inangkit keng balag, nagpapasa nagpatpatnag, awan anay day di nga gubat, kinibaro nagtupak malas, gapu iti bilag ni ayat, ni baro ti daksang dasat, iti timpot gubat, at dabaket anaarim. Adamay sa abaro, barongem ubing pailay. Adamay sa abalay, nga inda nagdagosan na danon rabiin. Tay bakit agkaraya? Kunana tay bakit nga inyar areng. Anyat ko na na. Pagustuhan nakbaro, koray mamin siyam laeng. Nagadown. No di nagpagustuhan ay ipatay ko day to'y alaka din baro oray mamin siyam laeng kunamatay baro nga inyar arasaas pagustuhan ka na nang hindi mo ibagbaga na imbaglaken ka tasigon daman no kanyang siyak nga at tama barong awan pasadas na Ninanang nupay na laad, naipayan latta tiragsak, abos takyad inangkit ken balag, nagpapasa nagpatpatnag, awan anay day di nga gubat, kinibaro nagtupak malas, gapu iti bilag ni ayat, ni baro ti daksak dasat. Renen Adikpio. Hello sir, and Adik Marvin. Ninanang nupay na laad, naipayan latta tiragsak, abos takyad inangkit ken balag, nagpapasa nagpapatnag, awan anay day di nga gubat, kinibaro nagtupak malas, gapu iti bilag ni ayat, ni baro ti daksang dasat. Ninanang nupay na laad, naipayan ratat tiragsak, abos takyad dinangkit ken balag, nagpapasa nagpatpat. Kakaasimit ni Baro. Pinartakan da. Tiniro da. Kinaradap. Kinaradap ti bakit. Okay. Nyamot ng tabakit na tilad da. Iso nga si Kangkag pagpakarado ti bakit. Ay, awan, handak. Oran anundak. Wan. Talaga handak maramanan. Agbrief ka tilatat sardinas. Ah? Agbrief ka tilatat ti sardinas. Tanon da malukatan. Wan. Ngayon madalat dakis lata. Apay. Adadala da nga abrilata. Dakis manay. Alawan. Okay, Tessa Villano, kunana, Oh. hello, Ading Marvin, kan Kuya Ray, request kumantay, Kula Sisi, kunana. Agkabag. ang kanta makanta di manang ta pang babae nga may. Wen. Ag request ka man di pang lalaki ala. Kunana ni Eugene Eugenio, thank you, hermano, kunana. Oh, kitam. Naparagsak mo ida. Awan, nagpuko man dito duman. Ulitin nyo, apo, di kayo, dawin.
Talaga nga madiati cellphone ko. Bad. Good morning mga kuya, kablaawak man dagitay family Domingo dita barangay Kulalabat, watching from Kuwait. Salamat ko na ni Helen Malishulgol. Malishugol. Malishugol. Ayan. Alang rod apo, kay dagiti apo, iso amin apo nga taga Kulalabat, Kawayan City, Isabela, na yung baga po nga panagsaad na kada kayo, kaya di mo itingar apo liplipatan nga i-share dito programa tayo tanto. Itikas jay, ada do tayo man apo nga dadanggay dito nga programa, programa nga napauluan, Rayaw ni Ilocano. Rang tay kung kuna mo tayo. Manipod mo kina Annabel Agbayani. Oh. Happy watching here in Japan ko na na. Wow, from Japan City. Ay, Yan. Japan City. Japan. Ayan. Dagiti taga Japan apo. Arigato. Manipod mo kini Eugene Eugenio. Oh. Pakiayos video na pakipagitna. Ay, pakipagitna. Oh. Okay naman. Okay naman. Mayat. Baka yung video mo dyan ang problema dyan, hermano. Oh. Emmanuel Bacani. Happy watching. Gutierrez Galabay. Happy watching. Uy! Ayan. Dagiti ko dyan. Ni Mary Joy. Joy! Nakadalos kan. Baka hampay. Kumusta mit ni Skyan? Kininsan ko nga dyan. Nya insan. Nakamano ka darabi. Apay damagam no nakamanon. Nga shot. Ay. Si kamot. Okay. Sumaron nga request da. Teka mo. Awan pa mo ti greetings. Ang pwede greetings. Awan pa. Damdama siguro. Ay, di nag-request apo ti Parparbo. Ajay, parparbo, tatay pay gamin. One. Apo, por Diyos por santo. Tagari. Ala, sumau ka. Okay, di pa nagtultuloy apo dahil yung programa na pauluhan. Rayaw, ni Ilocano. At timanan nga rin na po may naisagot na ading Marvin kada kayo. Ti may isang samibang napamagatan na. Parparbukla eh. Manipod pa dito Rayaw, ni Ilocano. Ilocano. Di oras tayo na alas 10:53. Nalawa pa eh. Dalawa pa. Iti na minsan nagkita ta. Di na magkuno adan nagayat ken ka. Isumbat mo ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya. Buklaeng kisumbat mo tanakitak akakoy kuyog mo nalawag aparpar buklaeng kisumbat mo tanakitak akakoy kuyog mo ni ay ayate Rayaw ni Ilocano. Pinasakit nga kinang awan bibiyang kuti pagduyusam awan gayam kay mudingan parparbuklaeng gayam dayta ayan Ni Ilocano. Dan. Kuya Ray, kung na nakagudwa ka laang magdita video. Kumating nga ka, manong ko. Apo. Iti na minsan nagkita ta. Di na magkuno adan nagayat ken ka. Isumbat mo ket nalawa. Awan ko na nga ibaga kanya.
ti message ni Susan ni Sino? hangan ni Susan ni Aji. Ni? Aji agimbitar to nagkasar ka no. Oh. Damdamagin na naman no tiren tam to gumunta ka no ta keyboard mo. To nagkasar. Nagkasar. We nagkasar. Ala, wala. Ito nagkalay sa ako, kumalay sa ako nana. Awan. Iko na dati. Corpus Janet. Yes. Hello, Mr. Marvin and Mr. Ray. Naimbag nga oras yun dita, Pilipinas. Oh, kastamit kan ka. Mhm. Madam. Si kayo ngay, apo. Taga-no kayo. One. Ma'am Bibian, Nabalos. Pag-great man, sir. Agijay, natoy. CBOs, CBO. S, ti barangay Aluling. Ay, si boss. Si boss. Ti barangay Aluling, nagagagat. Nagagagat nga. Ag-duty ko na nagaya. Duty. Jay frontliners. Wen. Jay duwa nga BHW. Oh. Nga ni Sis Grace Corpus Bundal Utaya. Ken Vance Napis. Ala, dagiti amin nga frontliners. Kang ron dagiti bagay pakablaw ni Ma'am nga Vivian Abalos. Aha. Na imbaga pa nagsadyo dita kita sapay ko mata agan anos kay paya apo nga ag-duty. Ken bayat apo ti pa nag-duty mapanda kami tinapo buyain. Wen. Ken kasamit iti dagiti taga dini ayan tayo nga frontliners. Aha. Manipod makini Dabi Kalim Alcones. Kalim Alcones, ayan. Anat contact number yo kakabsat. Kunana. Apo kabsat. Yan, makita ya po yung page mi apo, di contact number mi. Ayan. Magkita Ada J lang apo, nga naka-buyang-yang. Okay, manipod makini Danilo Pascual, Kuya Ray, kablaawang manda, pare Judy ken Raymond dito'y pwesto ko na. Ano nga pwesto? Anya nga pwesto? Pwesto tag dalamas, pwesto tag kakarne, wala niya nga pwesto. Pwesto ti barbero, ano? Pwesto ti tubero. Baka tubero. One. Okay. Manuel Bacani, gano'n sa unay boses mo, Sir Marvin. Ala, sir. Comment ka man, sir, no, yung improvement na adamedyas na. Okay. Manipod mo't kini David Martinez de la Cruz. Yes. Mayat mo't awanin, napukawin. Okay. Awanin, napukawin. Pasensya na, hermano. Ito, iulit mo. Iulit mo, ulit. Ulit chat mo. Okay. Ati Tabi Kalem. Okay. Alcones, search mo lang name ni Ading Marvin. Agne. Una na. Or Ray Lagmay. Okay. Baka kayat mo ag-sponsor te. Una na. Wow! Nagmayate. Tapos ni DY Ani G. Ani G. D. Ani G. Pinagriga tayo. Wow, ang galing po. Proud hermano. Here, God bless po. Kunana. Kita man. Anyam ako nam ditangay. Thank you ka kuma. Thank you, Apo. Thank you. Agore ka. Ada pasingit dito eh. Anya? Kablaawak man pa dagiti iso amin na po nga staff diti na istasyon nga pagdingdingan tayo unay iti balita, drama kada anya pa dita. Iti istasyon na po nga Bomboradyo Kawayan. Kang ronaan iti manager da nga ni Ma'am Mariel Gomez. Ayan. Ta buybuyay na takano. Buybuyay na kano iti Rayaw ni Ilocano. Ayun. Hello, Ma'am Mariel. Ablawak ni Ma'am Mariel. Kintay idol ko una iti alauna. Sino? Ni Bombomaya nga labsa-labsan naklatano ka no panak idjay. Allah. Hindi nakpay hello kung na naku makitaw mat. Kan kasamot dagiti nalalaing nga technician da. Ngay pagpanguluan ni Bombo Dante Ducusin. Wilmar Dolores, and then tigayam ko nga permila unay ni Bombo Bernard Howe. Yun. Kan kasamit kini Bombo Freddy. Ayan. Bombo Ay, Gitara. wala naman ipatamon. Ngang dandanin. Kin da kaya amin dita na po ngawan labas na. Dita na Bombo Radyo Kawayan City. Ayan. Na imbaga pa nagsasaad na. Kansapay ko mata di kayo mong mga ag serbisyo kada kami dumdungan kada kayo. Yan. Joyce Kakayan.
Siya ka dyan, manong kurey ko na. Okay. Iso na gamit ng ibaga. Jay. Ito no kumalay sa ka. Ay, tunog kalaysa. Well, Alawan. manipod magkinites Bilano. Ading Tigarod, man sipot-sipot ko na. Apo one. Well, madam, amo na. Bastos na din. Emmanuel Bacani. Oh. Mayat Sir Marvin, no, at the Medyas medyas na. Medyas na ko na. May mayat. May mayat. Mm. Okay, manipod magkini David Martinez de la Cruz. Dahita video, hermano, mayat nakapating Kan. mayat. Oh. Baka nakapaid da cellphone tapos naka-open chatbox ko na. Kita mo di chatbox na baka naka-open nagpa sa chatbox na. Apo direktora. Good morning. Ikay. Ayan na mo. Ayun, atoy. Kini Ma'am Bibian mo, tabalos. Oh. Pagkikablaaw man, sir ni Ading Marisa Mauricio, nga anak ni Manang ko Remy Mauricio, Ay, nga manarimaan, nga agboy-buya. Tata, thank you for watching Ading Marisa. Oh, Kunana. hello, Mama Marisa. Happy watching. Ayan. Mama Marisa, bilyadanan? Marisa, ayan mo, Marisa. Ma'am Marisa lang mo, timbagana. Alawan. Manipod makini Teresa Raquel. Oh. Ayan. Hello mga idol. Good morning. Watching from Hong Kong. Kunana. Imbaglaki nito, datagasong bat ko itan. Uy. Renen Edegpio. Oh. Ading Marvin, Taiman my love is here. Kunana. Sagot ko kun lakay ko. Kun shout out man. Amin nga taga Santa Marcela, Kasi Apayao. tumatawag dong, oh. Message kong tulatan ni Ading Marvin Jai. Usapan mi, Sir Ray. Alawan. Good morning po. Kasama niya kahit kumanya kablaawan dati nalaing unang electronics tayo. Dede advisor tayo ti audio tayo ni Mr. Roger Astron. Wow. Dito na Tagain mo sir. Rizalina Aurora Isabela. Wow. Ngayon baga pa nagbuybuya sir, nagbuybuya ka. Ayan. Ngayon sa bali mga pamayan na tilod na. Nya. Agload active 20 ko na. 3 minutos lang ang manin tilod na ko na. Kasano kit iyo pa nga dagos si data. Jela. Ibusan na talaga. Di na Paibos. magkakwa. Halawan la. Okay, manipod mo't kini Corpus Janet. Mr. Ray, kunana. Adda ka di live yun ton rabii. Ada mama, dada. Basit lang nga oras ko ita. Kunana. Adda live mino rabii. Aglalo na gi-share ka tan. Well. Nag-share kan tuman no rabiin. Well. Si Maynard Caitlin. Ang Caitlin. Naimbag nga bigatyo apo. Uy, Eksakto basta launay on the way home nakmanen. Po. Mga karayaw. Apo. From USA request ko man. Karayaw tayo. Rest your love on me. Pagbigyak dahil nga request apo, basta i-share na kami mit kumapo ti Facebook yun at Yan. YouTube nin. Dano di kasi, the more you share, the more viewers. Yan. Apo, English na yaman, no? Iluwanon sa ajay? Ay. Nagrigat ko nga kwa. Tapos ikasakasam lang, mapanglait ka. Hindi naman. Basit lang. What do you happen? Okay. Manipod makini Shane Dagyo Abrugena. Yan. Kuya Nawam manin. Ano nga gap apurat. Ayun, ada. Adan. Ang napukaw. Ala. Kuya Marvin, Oh. saan na yung request ko? Ano ba Mabulod ni Ayat. Ay, Ano na? bulod ni Ayat. Babae nga min timang kantan to Jason. Makanta-kanta. Your oray mi lang gamin jiges mi nga kwa, Well. babae. Nagbayad ka nga min DJ lang Ayat na. Dagitay admin mi. Suda mang kanta po. Usupay. Ayan yon. Manipod mo't kini Manny Ordonez ni Apo Oy. Kapitan Enteng. Ay. Kuna rin na. Well, Ay, pakablaaw Kuya Ray, Sir Marvin. Okay, Oh. ayan nakablaaw mo or awang mo makitak na eh. Wan. Talaga si Kaapo Kapitan Wan. Oh my God daw. Ay, chuchap. Okay, bayat apo ti pinagtultuloy ti programa. Ti Wan. manan apo. Ti may nga samiweng o may isagot kada kayo manen. Ti organista nga nagwapo. Ay. Kapukpukis na ko naman. Nga nagagait kapukpukis. Ay agori ka man. Aw. Si bibiyag pa niya ng pukis ka niya. Agbugbugso, hindi ko. Dinalpas na napukisanan. Tamo kanya ti panang pukis na kanya kitam na kaslamot na. Gultab-gultab mo. Wan, apo kaslamot no. Amom tinag nalagip na si kadipyesa na tay.
Kunak no kano unyog ti ulok. Apay, di man lang natarimaan. Iso. Aba, am tataram na adu gasolina yot ta? Mabising ka na niya. Ampay. Malagip mo datay datay Bluetooth. Anya tamom ti ulok baboy. Okay. Alawan, Dagtoy. agkan takon ta dinak man uyaw. Dati man na nabot eh. Sumang kabangad kanta ka na kayo. Bangan nga. May sama na sa may manipod pa dito programa tayo na paluan. Di ka palag kalbo. Rayaw ni Ilocano. Kanta ka na pauluan, sipot-sipot. Ayan. Request ni Manang ko nga Marites Villano. Okay. Dito pala programa tayo. Rayaw. Ni Ilocano. Apay nga ta, ti babae no sa asawa na. Kalpas ka. Nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon narag sakrit na ken rupa na. Inapay kayat mayadayu ken lakay na. No naglabas mananatawin pa nagdenada. Di babae kasla isuntay mauma. Aglalo no nakasarat kun iti ka text na. Kanayunen ti udong nakareban pa'y tay buok na. Agsipot-sipot ka, nuwag lalaki ka. Nilakay mo, angut-anguten na ka. Agsipot-sipot ka, Kalpas. pare nurumar ka. Nilakay mo, baka syuruten na ka. Rayaw Ano din to ni Ilocano. Tartarayam numasukun na ka narigaten ading. Baka day takukwang piwaken na. Aganad ka. Tabaka damdama, mapiwak-piwak ka. Yay lang. Nga tatakay kayo na sipot-sipot. Jack Amo. No tay lakay na ket mamartek adapay ang litna. Di makabisti tagmalmalen minjay kuman na. Agsapulen lalaki akatataeran na. May kapito alangit itikun kunana. Naspa. Di na may disu si Papa Sword jay cellphone na. Ijay Facebook, enjoy laksin, tinagan na. Di na pa'y piman, mapagsabihan nila kay na. Social ka nung isuna, baka maperdi tay manicure na. Nakaw. Agsipot-sipot ka, Sipot-sipot ka. Numakasipot ka, Numakasipot ka. Nilakay mo, angot-anguten na ka. Agsipot-sipot ka, mareng nurumar ka. Nilakay mo, baka syuruten na ka. Lampas. Amangan no din tun amut pagtartarayam no masukun na ka narigaten adin. Baka day takukwam iwain na. Nakaw. Agsipot-sipot ka, Makasipot ka. makasipot ka. Nilakay mo, angot-anguten na ka. Agsipot-sipot ka, marenurumar ka. Nilakay mo, baka syuruten na ka. Amang ano din tun amut pagtartarayam no masukun na ka narigaten ading. Baka day takukwang ipindang na. Amang ano din tun amut pagtartarayam no masukun na ka narigaten ading. Baka day tuwakukwam ituro na. Thank you. Apo, dadya po di kanta ka na pauluan. Piwak-piwakan na. Ituno-tuno na. Ay, ito na. Aan. Sipot-sipot dadya po. Kinanta ni Miss Aprilyn Velasco. Okay, Velasco. Mm.
Ayan na, napanamanan si ka-comment. Kas Jay te kanta. Uy. Ibagam amin nga nagkanta. Apay nga rin sa mo, ikulding kanyak. Ngayon na dumadabalbalang kantis mo. Okay, manipod kini Manny Ordonez buwak Oh. na po Kapitan Nenteng. Oh. Ahoy. Napanan, Napan nagpukaw. Pasensya. Iulita ma po Enteng. Wen. Missy Smith. Oy. Anya account mo Facebook ad kita Marvin kun na. Ay, ate account ta dong. Missy Smith. Marvin Agne. marvinagne.com. Renen Edigpio. Pakiulit po man, Marvin Agne. Marvin Agne, ma'am. Tapos, May account na. Adajin Silpom. .com. Ay, pasensyakan. Sa balit nagawatak. Saan niya nga? Marvin Agne, duggong ko. ay, kasjay. Wan. Tilad. Apay tilad na malablabid mo. Nakakondisyon kan sa tata. Siguro napagbigyan kaya. Okay. Itultulo tayo po tagbasa kadagiti greeting saya. Alawan. Manipod kini Renen Edigpio, Marvin Agne, Mamisi Smith. Kunana. Ma'am Smith. Oo, Ma'am Ma'am Smith. Ayan. Malaglagip ko na tayo, tuloy nga asok na tayo. Aha. Smith na ganun. Corpus Janet. Dan sharing. Nalpas na ka ng sharing. Thank you po. Thank you. Sheng Dagyo Abrogena. Oh. Kuya Marvin. Oy, ading ko. Ajay kasano timang lipat para kadagijay ko na kanangitay ko na naman. Aha. Titak nga adda di jay Singapore. Wen. Isuda Tita Jackie Toribio. Romeo ken Pilar Lomelay. Abrogena ken Amy Net LG. Apo. Carmen nga adda jay Australia. Kasina-sina kay gamin. Awen. Dapat gamin na po. Hanga bali ore ng sina-sina dagita basta importante i-share na. Awen. Tay request ko ading Marvin ko na my love is Here. here. Sino Thank you. nag-request? Renen Edigpio. Idigpio. Manipod mo kini Madam Bibian. Abalos. Siyakat oray haan akon agsipot-sipot ko na kini Byron ko na. Apo na yun. Buting na lang maikatan. Ukol-ukol. Nako. Byron din naksagsagi din. Tanasakit pa ilang to'y lolo na yen. Ako rin kang kamatiliw-tiliw. Api kami tatiliw. Wala sipot-sipot ko na ayaw. Okay. Kuna namot ni Annabel Agbayani. Oh. Request ko ading Marvin tay martir nga ayat. Martir nga ayat. Martir nga yan. Awan ka kasi konsa. And shout out sa mga taga-barangay Biga, ang adanan Isabela. Kuna na. Apo. Dagiti so amin na po nga taga-barangay Biga ang Adana Isabela na imbaga po nga pa nagbuybuyo kang runan mo tiniti dagiti apo barangay official si dita. Pakiramanan ni apo Honorable Captain Ray Panganiban itinaanos nagagat nga kapitan. Yan. Shout out nagapukin ni Annabel Agbayani. Yan kasamot ni iti Juan family, Damaso family. Ayan, dahil saan nga Dexter kini uncle nga Lito. Yan. Pakiramanan namin tinanti nga Feli. Nanti Feli promise me ti kay na. Ayan. Manipod mo kini Maria Lucena si Roma. Oh, kumare, agong ungot ka man bigbet. Ago buraksan ko na apo, Apay. tay request ko. Kung na Ano, pukpukaw. Hindi pa ikano na minsan nga or-orayan na. Ana, nga request mo, Auntie Maria. Oh, ibagamaon kumare ta kwa kantaan ni ading Marvin. Siyak manan. Manipod kini Joyce S. Kakayan, Oy. ading Marvin Kuya Ray, kaya't kayo ka-duet kunan. Sige, man. Oh, baka no malanganan ka kanyak. Talna ka. Anak ka. Okay. Oh, Wayne, duet ang taon. Apay napilit. Manipod kini Susan. Oy. Kita-kita naktoy among kuta agisem-isem nak
Ibagbaganan sa nga bagtita ko na. Katulong nan hahaha ko na. Kita ang bakat Bagtit pa ti ayap ti patulong ko na ko ata. na. Agayap ti bumbero. Aman. Sibugan na taulong na nabuto na yan. Delikado. Okay, manipod mo kini Corpus Janet. Pakablao man Mr. Marvin. Happy birthday kini Sergeant Mark Molina. Yan. Jay Balangaw Pangasinan. Agyaman nagtiado. Mr. Ray kunana. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sergeant. Sergeant Molina, happy birthday. Ayan. Dito na yung Pangasinan. Dagi tayo lechon sa ganayo. Kung Uy. dagi tayo dinakdakan na ya. Timan ipan yun to apokit. Dagi tayo man puro lala tiletsyon. Ayan. At tapos 2 kilo nga dalam. Nga. Gore ka. Kaya naksamo patayin. Bukod ang lapta dagi jayan. Hantay pa kanta ti aso. Ay, kasjay. Manipod kini Manny Ordonez buwak ni Apo Kapitan Nenteng. Oy. Kuya Ray, bagamang kini Marvin takantaan na she's gone. Kunana. Kita mano kaya mga mataya ko. Tanong si Kandola tagtugtog din na tayanan. Ay, apaw. Sigurado. Atay latakas la kadagsen ti cross pare ko kunana ni Maria Lucena si Roma. Pusuket na ikala. Mare, awan na kita'y singer mi nga babae ka ti urete basit aya. O gawin da kanon. Alaga po ta na kumarin met ka nagadunga talagang request nga daytan. Padpadasi ko na nga kantain na yun. Ay, among magayam sa kakin didi. Okay. Manipod mo kini Sheng Dagyo Abrugena kunana Kuya Marvin. Ading ko. Dami ko ng reklamo kuya, kantahin mo na. Yung ajay bulod nga ayat ko na. Apay gamin mo. Apay gamin takakat mo ti bulod nga ayat. Bulbuludin na mo jayat na. Ay, so. Okay, ha, kung kuna lang ating Maria, Alang araw din, sumaron na to, dagitan ta, nga piliti ko nakakantain na yun. itag ko kano kanya na, hamon na gudwa. Okay, kuna ni kumari. Mare, buya umlat ka din Manipod mo kini Ayrol de los Santos. So, Hermano Katoy, ka Hermano. Nagatel Jelensko. Ala, Hello, Hermano Ray Lagmay Oy. from Mabini, Gamo, Isabela. Oy, dakay nga taga Mabini, Gamo, Isabela. Kumusta kayo? Ken kasamit nga kumusta datay na cancel nga tugtog mid April 3-4. Ayan. Manang Maricel ang kagdanda nagta naganan. Datay advance mo datilata. Hermano Ayrol de los Santos, i-share mo mo ten kan paki-subscribe mo di YouTube mo na paki-like spy, ya? I-search nyo lang ti Marvin Agde dyan ti YouTube. Then i-share yo apo Ray aw ni Ilocano ko na. Ray aw ni Ilocano. Manipod mo kini Helen Malishugol. Oy. Kuya Marvin, pa-request man tayo, count on you. Inayado ko. Agkwa kayo man, agaramit kayo man ti list under request at nung may i-play tayo ang amin. Well, may play am amin. Ayan. Awam mo, no apay, tawam mo, lagi tayo admin tayo. Ay, so pay, aguray ka man, anak at tinaglugan ni DJ Klang, karison mo no kotse. Hanga kotse. Baka datay pison. Wala taong matan, ibaga na tate alas 7 pa lang umaiso na. Baka alas 7 no, rabi Sa bagay. Ngim di ko na nakanyam di ngim anda di ko na nakanyam di may sa iding ako. May sa may sa kwa tayo, may sa nga viewers tayo. Aha. Para bangunig to ti umadita ko ana. Boy, Ano song ba mo? Parbanguning. Kuna ni Manny Ordonez Buwak. Naglaing ang organista Mr. Marvin Placado. Kuna na. Dati mo. Ngim awan na bo na. Alawan. Alawan, kantain tangor di request ni Kumari nga Maria. Kantaem. Okay, may kantaan. Ngim pasensyahan nyo na po, tahang ka talaga kang kantain dahito. Wen. Kanta. Amo ni Manong Ray dahita, kanta na kumang ipakantawan naman kanya. Well, manipod kini Marvin Toribio. Ayan. Mga idol request ko man tay Balkat. Kuna na kantaan ni Marvin. Kuna na. Uy! Wala po, siyak tinang kompos dyan, siyak ng aramid, siyak ng reglog. Siyak latar na siya. Siyak latar. Bigbigam mo tan. Ang tibagam to mga kanyak mga dandaman. Si kamot agbibigbig. Ala, kumanta ka ro din. Kumanta ka na? Kanta ko, kasaw ka lang kasaw. Okay.
Ni-introduce na kun Damdamatay apo nga ibasa ulit dagiti greetings tayo tamang kano tinasamit nga sunata wenno sa nimeng ni Ading Marvin Agne. Kanta nga na Pauluan. Kasla kadagsen iti Cruz. Ang bulod nga ayat. Haan, kasla kadagsen. Kasla kadagsen iti Cruz. Request di kumari nga Maria. Lucena si Roma. Kita man. Manipod pa dito'y programa mi Ana Pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Tuy pusok na ikala nagibtur ken leddaan. Apo na yan. Kasladyak malasatan panubok Anarway ngain ka. insang bay. Apo, amo magayam loko kang alakay. No idi tilubong ko Kung kunak lang ajay. ket nagsagaba ken lindo. Umbing eksay na ka lang. Kaasi ti Diyos Apo ket nailiwliwag ko. Di pa nangidadanes mo. Aray ko. Narip ka. Diin baklay ko apanag tuo. Ket kasla kadagsen iti Cruz. Manipod pa dito'y programa mi Ana Pauluan. Kemitiin na Rayaw ni Ilocano. Timakirak sila anos. Dapat check adun tengtu babae amang ilala ayat nga inka inwawa. Itaadda ng alangon pusok ana ilunglong kalasag ko tiyag na nayon. Day diliday anapasarak ragsak ti simukat naawan iti umarpa. Di pa nagtultuloy ako ti programa na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Tuy pusok ket na ikala nagibtur ken leddaan. Kasladyak malasatan panubok anarway nga inka insang bay. Stop. Stop. No idin tilubong ko ket nagsagaba ken lindo. Kaasi ti Diyos Apo ket nailiwliwag ko di pa nangirurumen mo. Iinbaklay ko apanag tuo ket kasla kadagsen iti Cruz. Ngemitin na panlakaidarus timakderak si Anos. Tapat check adun tengtu babae amang ilala ayat ngain ka inuwawa. Itada ng alangon pusok ana ilunglong kalasak ko tiyag na nayon. Kay diliday anapasara ragsak pisimukat naawan iti umarta. Kay diliday anapasara ragsak pisimukat naawan iti umarta. Ayan,
jingar tapos ikat na ka na pauluan. Kasla kadag sa ni Cruz. Cruz. Manipod pa lang hindi programa tayo. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan, Nga-request okay. na dyan nga kanta po ni Antique nga Maria. Maria Lucena si Lucena Roma. si Roma. Okay, hindi iti pinagtultuli ako ibasa ti greetings. Naragsakin ng ti Maria. Naragsak datan, sigurado. Ang aguburan. Ang aguburan. Ngayon. Ang ti yobor na tan. Anya. Kwarta. Kwarta. Kapapit na kanot tabako. Apo. Mm-mm. Ante, mabalin ka nyamit 2,000. Wait. Ang kamadanagan kumare. Kwa. Aga-awatin mi. Hala, pangablawan. Ni Apay, nyamot ibagbaga na ati cellphone ko. Apay. Your data is off. Kung wala namot tayo. Ay, sos. Kunak man lang ti bagbaga na kits hanggang buy-buy dita. Okay lang. Okay, manipod kini. Baglagi din tayo screenshot ko. Ay. Manipod kini Ayrol de los Santos. Yes. Hermano, request ko man jay pospusipusem. Thank you, hermano. Kunan. Ano day, Jai? Diyan mo, nga pospusipusem. Baka door na bumitikayat mo. Kunaman ni Ma'am Viviana Balos. Good morning, manang ko, Remy Mauricio. Kuna, ay, good Hello, Tita Rem. Ayan. Nagkabubuya ka, gaya man. Kunaman ni Manny Ordonez. Manny Ordonez buwa. Oh. Nagaburan mo dati Apay na screenshot kang ko. karanya, kukwa. Agkong comment ka, kumpare. Kung may kamanditi ka, tita, guess ka. Uy, awanin, di kumente. Napukawin. Napukawin. Kahit kuntupan ka pa, kahit kapay nga pa umayin ni Buridi. Apay. Isuman ti pag makinilya, ay ka naman no ako. Napanok ka? Pakablao dito yung IA Victoria. Oh. San Mateo, Kuya Ray. Madama kami. Ano ta IA? Diyan mo. Pagkatangan Nagmaya ti programa yo. Anya ta IA pagkatangan ti God bless you. pagkatangan ti bagas mo pagay. Diyan mo. Kuno Basta magkikisina. IA ko na naman. Ala. Victoria San Mateo. Idamagin tantuman kanya na niya diyan pagkatangan ti bagas mo naman. Wen. Kunaman ni Ma'am Alma, Kabiso Astilyaso. Oh, Ganda naman po ng boses mo, kuya. Kunana. thank you. Ayan. Kay kayat na. Siyempre tatakla nga na kasday. Manipod mat kini Madam Joy Kabuyada. O dati Oy. parbangunan na ti umay. Ngayon man ang sumba mo. Kuna na. Anya matin manong. Manong re kuna na atid dog samot unay jay. Aring mga. Kuna na ba talaga kung kuna siya. Kuha na mo lang. Mas makasangit naks san joke. Kuna na di bali manong. Timplaan kanto ti kapem. With milk pie manong. Anda kanumot tira kumin na. Diyan lang. Anya man ti bagamtan nga ay. Ay ke, thank you ading ko. Thank you ading ko Joy. Wen. Umay ka nga ro doon titimplahan naman la. Okay, manipod mo kini Sanso. Oy, kasinsen. Ana. Happy watching, ma'am. Manuel Bacani. Ananoy, Sir Marvin. Nice voice. Nga talaga, Sir Marvin. Dito ilang rayaw ni Ilocano ko na na. Thank you. Bay aman takan tayo tuman di. Taga pa matala ko na. Maging anay nga sunata. Ko na di. Manipod magkiniya Maria Lucena si Roma. Yan. Para kadagiti lalaki nga bakla ko na na. Ata nga kanta ko na na. Ala ka kumare si katatati ubur-uburin da dita. Wen. Uburin Ah. da kan ti kartid kin sa gaysay. Ayan. Okay. Awan man yung nagiti greetings tan kita. Kumontak man eh. Kumanta ka manen. Dati mo Yeah. Samo isiko. pasaktang ka. Okay. Sakbay apo ng tagtultuloy kadagiti greetings tayo. Ayan, intay man paya po. Tinggan man na iti sagot ni ading Marvin nga. Sunata. Napauluan, rest your love on Rest me. your love on me. Na-request jay ka mo, no sin nag-request eh. Yan, hindi nga mo po na sinokin request jay. Basta dumngag ka na po tani. Dato yung request mo. Wa nga rest your love. Manipod pa lang iti programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Ana, intro pa lang ulam na. Ngaraw. Maybe you don't know any more than I know. And I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eyes.
touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if a sign was in, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Rayaw ni Ilocano. Saw you in the corner from the moment I walk in. Saw your lonely face. Welcome DJ Clang and welcome to Manilin Rosario No, I Tumbaga. won't forget, and the way it might have been. Why did you have to leave it so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And if the times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. How long must I wait for the land seems to be here and the last chance to come? Just to think that I was born to see. How long had it when your loving don't comes? I wasn't there when you loved me. You just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me wide. Rayaw ni Ilocano. Happy watching Jenny Kabulan, Mendoza Ray Jr. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga. Rest your love on me. Ayan. Ngayon ko na natin dumakit. Tayo man rest your love on me ko. Ano ko? On me. On me. Okay, dapat napatbati po nga 26 minutos. Kalpasan. Iti. Alas 11. Apo, basitin ti oras. Basitin to oras tayon. Yung mo rin basitin ta kwamat. Dati ti mayat. Okay. Ada si Mang Bay. Nagas tayo. Adda. Ay! Okay, Claire de Los Santos. Oy. Kuna na. Well, si Siwit talaga pero anya ba ti Ilocano? Ilocano na no amom kuna na. Anya? Bilik. Bilik. Oh. Sige man. Kunamat ni Ma'am Bibian Abalos. Sumgar ti dot-dot ko. Taboses mo, Sir Marvin, Anya. naglambing kuna na. Anya una yan, ma'am. Baka mareg-reg dagit awan tot dot mo. Kunamat ni... Anya. Parang-parang kay tumot na pukaw manain. Jay. Ah. Ala. Kun Adalan okay, niya. kunaman ni Randy Bulan. Oy. Si Siwit man kuya para itiya. Soldiers, ang galing niyo kasi. Kunana, ang galing Apo. daw natin kasi. Natin. Hindi lang ikaw. Ada nagbanglo. Aga. Nya. Nyata, di pala mapatog.
Annabel Agbayani. Hmm. Hello, DJ Klang. Kumusta ka na? Nakita na kan. Awan. Nakita na kan. Ni Annabel Agbayani. Kunana ni. Hello, DJ Klang. Kumusta ka na? Kunana. Kuna na eh. Na. Kuna na din di ko tay. Dagiti ka sang-sangpit. Bautin niyo. Kuna ta nagladaw na si Oy. Mangpit. Ading request ko mampay. Kunana tay having you near me. Kunana. Agore ka man. Pakablawin taman dagiti duwa nga si Mangbay. Why? Nga kasladala. Tamok dagiti kakapamilya tangim kasladala estranghero. Amman. Apay ko nam. May dagyawa ti pinapaitan sa danturumar-umar. Isopay. Ngam sakbay mampay nga paunugin ta ti may sa kanyada. Basa naman pa na atin ora. Sige man. Good morning ating Marvin ken Manong Ray kunana. Shout out sa Dalawido family kunana. Dita Santor, Tagaran, watching from Hong Kong. Alawen manang Nora. Makapaikat ti stress kunana ata boses mo ading Marvin. Thank you po. Siguro ilalakom di parmasya ata mabili. Kwata. Antibiotic. Well. Antay ko na da kahit antibiotic na. Antibiotic ko na da. Sino nga tatatiw mo ng paunugin ta? Akit siyempre, ni Klang Klang. Klang, ayan. DJ Klang. Dahil tayo man nagsasamit nga boses. Umay kan ala. Ne. Ororayon na ka ti mikropono. Di medyas ko nam. Umay ka tento, umay ka pakilala. Wan. Tanamis da ka kita viewers Dagiti mo. viewers tayo. Viewers Sige tayo. man. Anya day ta? Ala. Idipim day ta. Idipim data monitor mo tag doble ka na ti programa. Yan. Aon mic mo. Nalukat. Ala. Hey, yan. Hey ko naman. Hey. Hawa, hey, Sa hi. dapusa dito na bit lang katek. Sige, sige. Show. Ayan. Naibaga oras na kami kakabsat. Apo. Dati, Apa pinatugaw na kami. Akala ko ba sa second part kami? Di man dinogid da kay ta. Sa da to kan kantaan. Ay, madaaja. Sa balimit aja. Ayan, bago namin kakabsat. Ayan, gusto ko munang batiin ng kahapon. Ay. Belated happy birthday yung madama agiw-iwat ti papaitan. Nya. Ito'y sangot ti camera. Tay directress tayo. Wan, ay ti directress tayo ni Ate May. Tinapintas. Ken napusaksak. Nga kaingungot ko. Nga kaingungungot. Ang kaguyuyig. Wade. Eksakto lang. Wen, ata. Taon lang. Wen, ayan, happy birthday. Belated happy birthday kina Ate May. Ano tawag dyan? No, Babae. asawam? Esposa. Ti Ilocano? Kaingungot. Kapisi ti puso. Kapisi. Kapisi ti puso. Ayan. Binabati ko na belated happy birthday po sa kanya. And syempre, good morning, good afternoon, good evening. Anyaman nga oras yung amin dita. Good. Ayan, binabati ko kayo ng magandang oras, magandang araw, at maganda ako. Yeah. Siyempre, alam iraman na ka. Iraman mo anso na. Padasin nyo kumontra. Awan. Agore ka. Ken kasamit nga kablaaw mit dati ati belated happy Awan. 5th wedding anniversary. Yan. The DJ Klangkin di esposo na. Nagpasadya yin. Isang oras nga nagdaladat pinapaitan. Belated nga ron. Si Kantupe, nag-belated ka kini May. Why? Nag-belated kami, May. Narigat ba't ano dida ka nga pakibiyangan? Well, Ay, wait na. no, nag-belated sila, nag-belated ka, May. Dapat, adatugo mo nga imbaliktid. Awan tim, baliktad tayo data. And syempre, ayan, binabati ko rin yung mga kasama ko ngayon. Sino? Si dalawang bata. Ayan. May dalawa tayong bisitang bata. Alawan. Ano to, panganay mo to? Isang nagbibinata. Panganay mo to? Panganay niya. Sobra kami. Anya kami din ni Manilin, panganay ko. Nakaro ka launa, hindi kayatin. Ay, ni Manilin ba, Ajay? Da ka no, virus mo, naguyik ka. Handa ko na dikatan. Maawaan kayo. Ay, umatayo ka nga ron. Okay, ayun, sa mga nanonood ngayon sa ating FB live streaming, dawatig nga i-share tayon, kakabsat. Tatlo I-like nga tayon. Yan. I-follow tayon. Malam yung ulo ni Marvin. Maluin tayo. Ayun na. Kaya syempre, anta na pang ubeng. And ayan po yung aking anak. Yan. Ayan. Aking panganay. Ayan. Okay, ayan. Sa mga nanonood ngayong oras, i-share yon kakabsat. Belated happy birthday daw, Ate May. Kaya, may isang asunata ti sagot kanya ni Kuya Marvin. Yan, sika. Agpalusot ka. Tultuladin na, Mike.
Kitain nyo ano pag-aasa dandak dito yan. Okay. Sa mga hindi pa nag-share, Oh. kayo, sana... Tangdan nyo mo. I-share yun kakabsat. Alawan Oy. nila. I-follow yun. And syempre, binabati ko rin yung aking Kapicity Puso. Esposo. Esposo. Birthday na? Hindi. Ano? Andito siya, syempre. Kasama Asan? namin. Ando sa labas. Ay, ba't di mo niyaya din eh? Mamaya. Apo, di. Binabati ko rin yung mga taga Switzerland. Yeah. Kinaanos nga sponsors tayo. From Switzerland. Ayan, hello sa inyong lahat. Kang Ronan ni Ma'am Vivian ko na. Wen, Tita Remy, Ate Vivian, Tita Remy. Sino pa yung dagadidadadtoy? Ni Ma'am Gina. Yan. Alatansan. And syempre kay Sir Emmanuel Bacani. Yo. Ayan. Na humingi ng permiso para i-remix daw yung kanta ko, Miss Luck. Ayan. Ang ganda Ayan. nung ginawa nila. Oo. Okay. Ay, nag-remix dan. Wen, Remix. remix dan. Di daklainik kan. Awan na. Toy, cellphone. Ay. Adamo tayong ti... Among magtugtog, kanda ka pa eh. Kaya kamo remix na. DJ. Kung na jay. Kaday. O sige, kanta kayo Garoden. Okay. Damdama tayo pagbasa ti greetings ta umay ka namang isagot man eh DJ Klang ti nasamit nga sa maywen. Amom ti kay ko nag-remix na. DJ. Kung wala na ba. Iman man. Well. Baka. Ni. Kana. The Mati. BGS Sounds and Lights. Mading bagay. Ayan, ni Tita Jo Ramos. Hi, good morning. Apo. Hello ma'am. Tatakan sa lang nagbuya Tita Jo. Tadata ni Kwan ni Klang. Si Siwit Latan. Kaslag sa Elosak. Apay. Nawan iso na awang kamay. At datatay pa. Yan mo nakita. Ay kasday. Alang nga rin. Upat lang. Mata na ato yan. Kurang jilima. Okay. Ang kanta tayo pa ilang kakabsat. Alawan la. At ilang tansan. Jay. Promise me ka na. Promise me nga balse. Promise. Apo, pabalsemit ni Kwa. Pabalsemit ni Ma'am Vivian. Ikanta kayo man ti nasamit. Nga balse kakabsat. Sagsagot ko kanya kayo pa ilang amin. Nga sa nga pada. Yan. Okay. Hello, President Cho. Good morning. Kami from Tita Remy. Ayan, ulit kakabsat. Nagkitampay nakapag-share? I-share yun. Dahil yung programa pa lang, napauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Tiro nga tagusan Agore ka, takapsutak pala di volume na. Okay. I give you all my love, and I love you on this day. And there's no one, you take my heart away from you. Now won't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, yeah, you love me true. And if you ever say goodbye, then I'll cry. I just can't live alone without you in my love. Alright. Madama kayo pa yalang abog ting nga kiti programa may anak pauluhan na. Rayaw Ni Ilocano. DJ Emmanuel Bacani. The BGS Sounds and Lights located at San Mateo, Tumawini, Isabela. And if you ever say goodbye, and I try, I just can't live alone without you in my life. I give you all my love, and I love you on this day. And there's no one, you take my heart away from you. Then would you please love me, baby?
love me the way I do. Promise me, yeah, you love me too. Promise me, Kaya yeah, tamtampuring. you love me too. Apa nga? At bigla naging full band. DJ Nagtamtampuring. At nagaroon. Ayan, ito pa lang disunatang Promise Me. Sagsagot ko pa lang kanya yung aming sangapad ang agbibuya pa lang itang oras. Lawan la nagimasa nga And syempre kakabsat, syempre kakablaawak man pailanga. Pagyamanan iti naanos nga may sapay nga admin tayo ni Madam Tonyang. Ayan, Yes. hello, Ating Yan. Tonyang. And syempre, agyaman kami kadagiti. Kanayin mo nga panang edit dagiti videos. Thank you so much, Madam Tonya. Dahil tadi Facebook uploader tayo kin YouTube uploader tayo. Yes, At the same time, ayan. Hello to kay admin tayo. Mm. Hello to Ma'am Crescencia Mariana Agpasa. Thank you, Sir Emmanuel Bacani. Tataha nga nakatakas ni Manilin. Ay, Haan talaga. Manilin, oh my God. yan, di sumaro na tawag po nga may agparang kada tayo amin nga sa ngapada. Aha. Isowan sa bali na din ni admin tayo nga Manilin Rosario Tumbaga. Ayan. Oy. Talpas ako. Ayan. Excuse me. Gata na po ni Manilin Reynes. Amo Amom tikan tayo nata. Nya. Ana. Blue. Oh, ay, kasta nang igwa, Jay. Ay, nagpintas si pananggang Gana sa talaga. Ajay, you know my love was meant to be. Ay! Anay, hanga mo maday, anay. Anya ti pasaba mo kanya na? Ajay. Pasabatak ti tabas kan wasay. Why? Okay. Ay nata. Ayawan tayo garo di kakabsat. Ito may sapoy nga. Kadwa tayo ito numalim. Maning. Ingga na malmalim ato. Kakadwa tayo. Ginga na Why? rabi eh. Hindi kayo lata. Ang kami makaawid. Ay. Okay, ayawan tayo kakabsat ni Manilin Tumbaga. Rosario. Yes. Mm. Hello, Karay. Ako pa na mo anak ko. Hello, naimbag nga bigat malam kinrabi kita kayo amin. Wow. Yan. Dako di ko kay Apay sa bali picture mo ni mo klang-klang. Murayam. Kita kaslahan na mog kanta ni Maninog sa saritaan niya. Ama. Yung nagpintas ka ang boses. Ama. Baka rati boses ko yun. Kasla nga yate kwa. Kasla ate na isaltik ka no abigao. Ala, nag-ride. Ay, grabe ka, Grabe. May. Kasla na isaltik abigao di pimpin nagnam. Ay. Okay, dati na po ni Manilin Reynes. Rosario. Rosario. Baka din ko Tumbaga. naman eh. Tumbaga. Ayan. Makadungpar ka. Bari. Bari apo. Ala, kumablao ka pa yung harot. Kumablao ka pa? Agbasa ka pa yung kadagito comments, Manilin. Yan, Tembag kabla na awak man, dusan. amin nga agbuybuya itangal daw. Yan, lalo kini admin tayo nga ni Madam Tonyang. Yan. Kin kabla awak mit dagiti relatives ko nga dingdingeg dingdingeg tatta. Kaya nagbuybuya da mo tayo, syempre. Agbuybuya da syempre. Po talaga, in type mo pa talaga? Uy, tama marigata nakagilo ko. Baka yung tugot mo, tipo nga pamilyam dito yan. Okay. Kablao mo. Kablawak nila kay ko. Wow. Ngayon madagdingdingeg tata. Apay nga eh. Ada trabaho na ta. Ay, na trabaho na. Ano bale? Tayo na magsahod ke open. Ay, Open wait. tibulos ako na. Ala, diretso. Diretso. Wen. Agibasa ka kadagiti comment itaayan mo. Kanda kita pa in type mo ka nam. Dagita na ilista. Conforme dita, basa amin. Ayan. Sige, tira. Aga pumit kini Ma'am Elena Antonio. Hello, watching from... Kumawatan. Hello, watching from Bahrain. Bahrain. Mga Karayaw. karayawan. Nagbatik mit niyang kumabasa. Saan eh? Kinaga pumit kini Sir Jun Valdez. Ayan. Marvin, pakibati man ni Auntie Ansing ken Ronel dito'y kuling is. Kantain man kano tay Yellow Rose. Ala, wala. Dati ni Tatay Manilin. pa yata. Sakto. Sakto di yellow rose kini Manilin. Wow. Nai Naitsamba. chamba. Ayun yan. Yan. Kini Sir Emmanuel Bacani. Hello, sir. Yan. Nagganas boses talaga ni boses DJ Klang. Kunana. Paborito. Talaga na pintas talaga boses na di DJ Klang. Aman. Yeah. Bukod yun na lang yung lawag DJ ka na napintas pa'y boses. Talaga. Kan nagpintas Napintas pa'y. pa'y. Yan. Talaga. Nabaknang pa'y pa nagpuspuso na. Man. Ado pa'y kwarta na. Ado pa'y kwarta na.
Kitam ka, baliwala ta ginatang nga papaitan. Utang niyo ko na naman. Bayadan yun to kano to nadan. Uy. Nagmade. Ibagana na eh. 45 ko ano ti may sa order ko na. Nakaw. Ala, tuloy basa. Tuloy basa. Yan, aga po meet ni Ma'am Elena Antonio ulit. Wow, nice voice. Karayawan ko na. Yan. Kini Ma'am nga Remy Mauricio. Hello Dina Dominsil. yan. Agririing kan, naudikan ko na. Ako, nakaturog pa eh. Mangririing. Mangririing. Manipod kini John Vesperas. Ayan, naglaing ko na. Emmanuel Bacani, welcome ma'am, admin ko na. Nakita na kan. Ay, hello. Nagpintas ka talaga, mabalin ka nga arimen ko na. Ubing pay ate, taong pay lang 14. Wan. Madi ah. Ay la, adati istorya. Ana. Niya. Napanak gimatang jay kwa, tay paggatangan ti kawaya. Ala. Tatakit hanak pinaunig di guard. Dinamag na numano tawing ko. Imbagak nga 25, hanga mamati, 18 ko kanupay lang. Diyos ko. Bawal ka talaga, Jay. Bawal. Nisyak dajay kag tawang ka pay la 14 neneng gabi kan. Kuno ka. Pasita kami, na tao. Dahil ito ko pamasahim ka naman Nagapumat kini Sir Stewart Bautista. Sir Jack maka luganen. Makaturugin ko na. Ay makaturugan. Itiganas, ti agbuya, ti programa yu sir. Apo, na yan. Great ko nga jay agmay may nga may love ko nga ni Gio Kabakkan Bautista nga kaririing lang unay sir. Request ko man ulit jay Seymour. jay sabong nabaho. Sabong ibahong. Siyabong libahong. Saray ka no, si Katay Kanta. Apo ka, amayay. Amaw. Among day ta, naglain ka. Okay, sagbay mo ti pinagtultuloy. Greetings, hintay nga dapo pakantaanan ni ading Manilin, ni admin. Ayan. Dati apo ti admin may kaubingan dito eh. Buridik apo ni DJ lang. Ay. Ala. Bueno. Ayan, may Kakantay na- saman nga Hangay country song. Yan. Yan, Kadagiti mahilig po ti country song. Para kada kayo, amin. Sige. Anadya ko na manilin. Ayan, another country song po. Ang income isagot kada kayo amin nga agbuy-buya itan. Manibot pa lang dito programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Kagitama.
Ita di kanta pinamagatan. Blue. Blue bayo? Blue Caballo. Blue. Me. Eh. Nagmayatan. Karo kayo matan. Kaslang taguob nga aso. Ngayon, maday, sa bali mo tiyay. Hang kumatulad. Ay, sano? Me. Maday, anting no ka. Okay. Alawan. Comment pa na po. Basa kayo. Apay na napanan na kita adutik comment na to. So daytoy. Ni Ma'am Bibian. Owe, Ma'am Bibian. Kunana, niya kunana. Sumiripak kunak lang tatay ngem intul-tuloy kumitten nagbuya tiray ni Ilocano namurmurayan nak mitten ti agkakapintas nga kantayo tatta mga sir. Ayan, maraming salamat, Ma'am Thank you, Bibian. ma'am. Pero hangada kami kimanta dyan, ni Manil. Okay. Agin muna tatay ni Ni DJ Klang. Klang. Ah, DJ Klang. Ayan. Tapos, Ni Ma'am Yelinda Magayano Magayano. Kalamara. Palamara. Mabali nag-request mga idol, bakit ngayon ka lang ag-duet ni Ma'am Maniling King Sir Marvin? Yun. Apo na yan. Ha? Sakto mo kita tayo request da. Kapay ko nam. Agpay so mga late da. Alam. Nalit kami. Wait. Total, agor natin. Ay, well, sige. 2 minutos lang yun na po. Kasakbahan ting kang panagpakada. Kita siguro dati nga sonata kat maudin na po nga sonata. Total ka, sublita dandama. Agsubli kami damdama. Alas 2 ang gana kami ti alas 4. Di malem. Timalem. Tapos yung tunorabi po. Alas 8 ang gana kami ti alas 11. Tirabi. Ay, kunak na alas 10. Ay, alas 11 latan. Nga pa nga rodan, ibagamaw. Sika, booking na ka. Siguro dahil. Okay, ti si Marunong nga nag-request. Ay, nag-greetings. Ni Manny Ordonez back up. Ay. Talaga naka-steady Ni- Naka-steady. Ni Kapitan Enteng. Kunanakit. Ana? Syaklatan mang kanta jay sabong ed bahong. Bagong kunanamed. Bahong pre Marvin. Hihi. Ganana. Kantay, ala, kantay nga rodan. May katuyan. Umay kan. One. Kung naman ni Dugong-Dugong. Hello, naimbag nga aldaw yung apaw. Pa-request man. Apo ti buwan. Gipay buwan tatay. Kasi kakanog kanta ko na. Apos na G-pitch na, ingatop na ko ata. Nababakan niya ka original eh. Ajit pitch na kikaslag she's gun ko na. Aba, nababapay ka niya. Sige. Kinam na hiyang-hiya daw si DJ Klang. Kita mo. Okay, Francis Linfer, Emer. Kuna na, Emers. Ni, napananan. Awa man napukaw man pasensya ka, sir. Napukaw. Oh, Awa, napukaw. napukaw. Napulewak ta? Thank you, wala mata. Happy watching Ate Gemma, Lagera Lagmay. Yan, ni. Dahil datay akwa. Singer ko, hindi nga nakaan. Ano, slaw na kanyak. Ala, dahil magbaga ni DJ Klang. Ana. Anya ka DJ, umay katinga, umay aguyawin na umay katinga, umay agges. Why? Kuna nakit coffee mate na kano. Ah. Kasi kakit Puro kape. nga kape. Asukar Tapos ni asukar ka kano, nga nalabaga. Anya nga na, dati nga night, adatin ti rep. Danom. Ano? Okay, kuna naman ti David Martinez de la Cruz, pa-request man tayo. Agnanayon nga ayating ka. Wow, eksakto ko matatay. Sakto, akin ni DJ Klang danda dayta. Eksakto ko ma. Kantalan Ala. to amin tinagbate. Agsublikan to hermanon to na ba alas 2 nga gingana kami ta alas 4 ay ha. Tadete nga sunanta ket maudin. One. Isumot tinaputing kang panagpakada. Tap na itikas tayo kami mo tin makapangaldaw. Ay, kung ano makapagsabsaban. Tap na itikas ta dapamigsame ging alas 2 man nga gingana kami man ti alas 4. Timalaw. Wen, kakaasin ton DJ Klang. Suntong parusa na data. Huwag kini Manilin. Wen, so da kini Manilin. Ay, grabe Admin, kayo. Ni DJ Klang to tagorgan. One. Auyaw. Nauyaw ka naman paglan. Anaso na, balangkantes. Nga. Alawon ka kamsat kata. Maudi nga sunata para kada kay amin. Kanta nga na Paulo. Katawa pa ni Ma'am Bibian ni kunana ni ha. Iso tatatiin inumog kunana kape with sugar and coffee mate. Nagkaro ka DJ Klang Sobra ka. Gapot tatakudil mo kasla ka lang na ukisan nga laso na. Nga naksite. Alawan, dahil nga sunata ka, bisat ngayon may sagot kada kayo ni ading Maynilin. Manilin. Manilin, kita isumot na puting ka ma
Panagpakada iti imatang nyo, tapos na tigasta, danto pamigi sa amin apog sublito na alas 2, Yes. na alas 4. Yes. Anya di kanta, mading? Bakit ngayon ka lang? Bakit Ay, ngayon request ka lang natin nga, bakit ngayon ka dumating? Mm. Tama na. Bakit ngayon ka lang? Mhm. Apay tumagdar ka. Glossy ka man pa lang tamag na akbi. Takalatan. Nakalata ka nun. Malpasan. Saking arti pantugkon. Ay. Kompleto ka, no? Kape asukar ka. Nakauyaw sir dati ko ah. Ibaga na nga kape ak nga puro. Anya, Ngumisit kan tumot ah. anya klase nga kape. Baka tayo may kinirog a bagas. Nangiswisit dahi dyan. Kanya ugeng. Ay. Joke lang. Sobra kayo kanya ka. Sobra kayo. Ha. Nya, Sige. Mabalinda gawin din? Gawid akon. Ay. Damdaman to lang bukudan yung tisango. Sikat para organ. DJ lang Mamaling na tagkanta. ta. Kaya't mo nga mawanan tayo trabaho. Ala, sumabra tayo ito orasin na eh. Sige na. Kanta. Partakan Sige. nyo. Tatay pa yung nagsakit tapos uong ko. Adamins mo. Damens ko. Ay! Dugyan. Darsin nyo. Alang araw na kamanta kami, naglisi ka. Tanda ka dedekatan da virus ko. Ay, Diyos ko. Nagagapom ka, naglalalakyan, aya. Haya po. Agur ka. Anya? Hangko malipatan di tagtagainip ko hana makamugmupon talaga. Apay. Naitagtagainip ko nagadukan pa idininom ko nga beer. Tapos? Idi makariingak ako nagyan di arinola kon. Nakadug yan. Adi. So nga hana makamugmupon nga gana tapor Asda, Diyos. sumala na sakit pa lang. Oh. Hanak pa kiti nagdigos ka. Alawan nga, dito na po ti maudi nga bilang mitang oras. Kaya tagyaman kami apo ti panang tartarabay po. Apo iti dito kabarbaro nga programa tayo na paulwan. Rayaw. Ni Ilocano. Alag, buya kayo tuman nga na po ito numalam. Iti oras apo iti alas 2 hinggan alas 4 iti malam. Ayan. Ngim na di nga rod. Hami parparit ang buya kayo. Agbuya kay lata. Ala. Kantahan na ading Manilin nga duetan na ading Marvin. Kantahan tinumutibiyang nga organan ti man nakibiyang. Aray ko. Okay. Maestro, music. Nagbayag ka. Isang pre, volume pa. Tayo pa nagsakit na pusoong ko. Sige na. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko tingnan sa buhay ko. Paspasalik. Kunang si Kadyo, may layo ko magkanta. Niya pa bigla mo nagbabae mo. Ikaw sana yakap-yakap ang iyong kamay ay aking laging hawak at hindi ganyan. Bakit ngayon dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong
Ikaw sana yakap, ang aking yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak. At hindi ganyan, at hindi ganyan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Rayaw ni Ilocano. Buhay ko, pilit binubuksan ang sarado kong puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon ka lang dumating? Nais kong malaman Nais malaman ba't ngayon bakit ngayon ka lang dumating? Yaman kaya po. Rayaw ni Ilocano. Bye-bye. Happy watching. Madam, nagiti request yung hanggang naibasa po. Nagiti greetings yo. Kita, ito na maluman na po. Buya kayo tuloy. Muna na ito apong mabasa. Ayan. Kahit kasi pero, yung pag oras tayo, amin nga one labas na. Okay. Thank you. Thank you, DJ Bye-bye. Clang. DJ Uyaw. Yan. Pero may pinangkatawa kanya ni Ma'am Bibian niyo. Kaasi ni Sir Ray kung kuna na kanya ko. Inay ay da kapay. Pepe, nyamo tira. Ay kit piman kapay. Alang araw din. Bye-bye. Bye-bye.